Tauma salo salo hai osio ulocha se me afarina ja ore ni mala na ole ngata e fasia ai pupula na iona ma Seta sitana se va beta umaya se ifue oe se la pala e oli i se uo ae fa mauni ne I ave ciao le oggi e oli I se uo ae fa mauni ne I ave ciao le oggi ta la 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 ta la 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 ta la 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 Musu, se uo ae fa ne I ave fa se le mutu Tate musu, se uo ae fa ne I ave fa se le mutu Tauma salo salo hai osio ulocho se me afaina ja ule ni mala na ole ngata e fasia ai pupula na iona ma Seta sitana se va beta umaya se ifue oe se la pala Dalo va Samoa wa ule ne yo kasputi alu awal suwi ya ngila wa ule kio eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela Alawa se malian tu leva wantia lu se fulu male vanu miru tu botani le se fulu male lua ile diva ngola woli la so lua la so lus fulu lima di alvasi do manti lua fe lua lima malole ono saia malo foi le fa malo si jute manga winga pior nga panti e lo dopa ia malo o toma malo malo wan tu live telling a yanti dear pior de yellow doma tanga mai le down la Ida wa mai a foi le tontua I le tau popo le tau sing le sunga la ya te vai. Ya wa la va le longo puieli o lo topa ia ma lo o to mal.
Leo tanto tangi le vango la wonli polkala la wonli mafonga mo se ia link to life so sulu mantango fi mai ave o la le foi vango la so ia o I tanto te lo ia lo tu la fo ia la va o ma u lo tanto tampa au le langi ui tele o le tain ia pa u anto I tanto ia u tafa foi lele o le awala yo tau misi le mo le ia o le ola ngai whapena, o le aso o le lei, o le aso foi. Ia, ua wha le lei, o aso foi. Ia, ua tau whilo ai matanga te fia ai, o le aso foi. Ia, ua levana e fia ngimo e se matangata matua e le o fia iai. Ia, ia, e malole, o le sai malole, wha malosi tiute, e ma whaiva lo Filipa e peo kapati ai lo o taupa ia, ia, malo o taupa. Malu wha talo wha antua ia tua sa, Malai ngale mafutu dai Brisbane Australia Junior mo lima lo fengal wenga le Field Rubber Limited dai Mahanga Drive ma lo le ngan we ma lo fo ile tawa tai ne mata na pori le ta longa feito lia le na ta aloi ia le o white le soka ali tupa oli le na futu ye mala awa tama ia pole awa li mai New Caledonia mata tia tu sai o la tu la ia mata mo tale afa ia ai te wo e son ele yeni o le ku se le ngi ai no va le a ngar ku mo Eden Parkari ai o mai fonga e alu New Caledonia ni le World Cup World Cup le tau sanga fo o I foi la o no son o le vavio le alu aso o le masina ma le vavio le alu o tau sanga I le va ku ngi yanga ka ko karango fo le World Cup World Cup le sa faia ile ta longa la vale o soka ile tu pale o ya ne vo ka me si World Cup so ka fiola ya ile va la na amatala afolona lo e la vea lo mar captain New Zealand ile va nga so World Cup king so le ai mo walo male ai mo New Zealand ya to el 1-2 to mo Malaysia ya tu lanta masalo pole valus fulumon tupu minute lanta ile temia mai ile afambul ya enjoy mawalo malesisi ko New Zealand ya mafasi mai lo malo na no uofi enjoy ile World Cup ya pole sa ilingana o le champini o le pole lo lang ile na fo I tau sanga fo pe anta to olia le lo famalanga le o le tua ya ma ko ya le malo ko ingara ma ko so ko ma lo for ko awa fa mai ala fo ma roe ka penga fo le o yo ka ro mo ma no I dis Ioi. Ora me kauria ola o aku ile World Cup. Ili kauria nyam ole me tauria. Ai mi sele vai tamta. Yo ele se au ya se World Cup. Eu ta fa ili shir ngaka. Ele o fu ki va neli. Ili o fu yo curioso runga mo nga hotel. Ele yo dai o se ai mo New Zealand. Ya, le mantongo fi na le talong son. Ele suinga la mali me le talong le na fa ye Eden Park le sto na. Talong la kapi. Nga palasi mai ha le soka so le vili tum. Ya, o le tulanga dai pi o le ile se senga. O talong o lo fi I tanga te tono ni entru. Nga palasi ko le soka me so le vili kumo Eden Park. Ya, so ye. Yo la e me o le antanto wanga ye tu ye pe afai. Wa pa la vo le fili nga na tanga. Ya ma ni vo treva ai to le ta longo sok o ta soka fo ye sola sa kere ngo sweeper full peki yo kere goalkeeper na ngai kere fi nga e kinga ya tu langa na pi le ta longa ile po na po e mustala o kere o fi so le makwa maka o ki ya le se o le se o le mtanga rengo le yo Ole makwa se singi, ole fai unga na fai I lato. Ia po malu ole malo. Lena wantu poe. Ia se teine titi se fulu ma le tasi tau sanga. O tu I lunga o se awala lau papa. Ina I Hamiltoni. Ole tala lea pei o na awena maile le ofisa. Ole soifua malo lo ina New Zealand. Ia ma sa fa pe mai. Ole aso iva ole masina ni o mati.
Pe tu sa leo leo no fas fulu le tai au. Po le toi lusu minuti li tu lai fitu le tai au. Sa su e mai e se mai. Po se ngā se ngasi. I lano i fole luas fulu tau sanga lo na matua. A ole mea la ua tupu. Ua antua i loa la ma malu o le malu. O a kurunga le awala lau papa. Ba vai atu. A. O la iele teine titi. O la la aka mwhai lele. O le fōringa mai le mele tau vai tau atuai. O la i tū i lunga le awala lau papa. O ki reino po o kaupunga i lano le vai kafe le ilano. A. Ia na watu lola ia le whai mai. Na watu tau mawhai e fesili su e se ID le se ID. Ia. O le popo lenga lao malo le malo. O lea sa lantu whape mai ei. O le iei le mai le su. Ioi. Whame ua sola mai i tua. E mongi le nei ala kanarea. I le whai unga le tau sangan si mwhai antu nei mala amatanga. Le nau iei i le whalaba i miromo. Sole. E kusai o mai nurses fui. Sang le mai i fafu. O ngā maula le... Whaka uwa ia le se me whape. O ngā maula le nurse. I le ofu o le mai. Pe a sau whafu e ula nan te pa. Au whako le la wari e o se uli motunga ba au skula ki e ka whao i i whanama. Sorry, o la mea ringa whila koe ngā me whamela. A whamela tutal. Ke lo ka mai. Le au ma mai. Pa koea. Me ka mai anga le maua le wango halu ma le ako. O whak, whawhenga nu le ako o le while o fufu ini le ka fia i o le whanama. A mai, e ringa le paunga. E ringa le kaimi fo i rea o so lai. Kusanga ngā maua le wango sola lo i tua. A lai tau whaia tongu tinga. Tau so swati ngā skase. Ia wha awaula tātou tala. Whamai. Ole tuba i tai. Lea nā ngā ia tu iai. Ia e maura ngā skase fo i lele o le autism. E le anto tole malo si le tino mo le mafo whau. Ma e le tau tala fo. Ia ma sa wha apele. O na tui i vaila au. Ina au tau na wantu i le whalamai. O lea lau wha la lalo mai e le so. Ia la mtanga aluengo leo ina ua mai le su enga. E makua se i singi le lako whai ungarenga whai. O le mea te o fwoi. O le mea e makua ia ua fwoi la. Pewa ave whenga kukusa fworinga. O le kingi kiki sfurkasi kau sanga le makua. Ma le maa i le whamai e lalo i fo lusfu tau sanga ia le matu. Ana le whaasala lawina e le ainga o le teni titi le na sue. Le sfurtasi tau sanga le matua. O le kau sue po o whea o ian. O ina la le foto ai loa atua i loa. E le aida e sele. E le o le mai le ngapu e leo leo. Ai o se teni titi na o le sfurtasi tau sanga le matua. Surka no whai. Ia wha mai o le au whenga aluenga po malu o le malo. Lena lan tu loa le tūlanga lea. Ia ma whaapelea ona toi whaafu i tu i loa si e teni titi. I lo lan tu ai ngala umo kwa i popole la. A le leo sa wasikala. Po whele meo i raka ko ma i renga sue. Ia, ngā. Tika ko whaau kona i ere me le tupu. E i vore me whaapea. Na tupu i sa moa. E iei le mea na tupu i sa moa. O le mea na tupu. E iei le toi ina. E fia lawa sa vali i sa moa. E tutusa la lona ingoa. Ma le si fui toi ina mai. O le la e se e sengala. O le isi toi ina. E le tutusa o la ngase ngase. Ia mai le sa vali lungo le awale tele. O ia o so ai lungo le pasi sau ia pia. Ko e rua kure fan. O antu ai lola ia le mara soifua mano lo ina. Tui se le si toi ina. Ala e sa vali toi ina le no toi faili tui. Ioi. Ia o le halala me na o iai. O ina. Na amata mai mai ia si toia ina lea e maasanga sau le pasi. Ala la vai sa vali le mūtini tini o la le si toi ina ona e tutusa o la ingo. Ioi. O le mea lau ke ufoi. Pe kukusa ingoa. E kakaunga ese fai. Pe kukusa foi fai. E kakaunga ese asfang. A kukusa foi la asofanga. E kakaunga ese nguango foi wa ese ni. E leo inga ola utala. E iei ale sasi meo. E iei fo mara mea fuilele. O le whaantala li. A whai wa umi na tanga lua i se ngā luenga. Whai so o lan tanga luenga le tasi. Ia em whino ta whai ale tala fuilele. Si o kambanga e mo ingi am whai ngā luenga.
Ya se fa pala ye belen tu. Ave se antu I masia teni ti se fulu pala tasi tau sanga batu. Walaki. Walaki le fa sa la welo na ai. Le na va ve ona toi mo. Ya ma fa pele ona fa la lo me ile mtanga le ngo le. Ya ele tiu se si o lo tam fai fo le mtanga le ngala tu ya. Ai ya le sasi tono me uma. Ya. Po le fa mai o la experience po lo wanga va mo fie se la fa se la lima se la tal o tau sanga. Ya ke mi se va pa ya. Ya ke ya ka ki se fo. O le vavelanga e koe whapea. Malia waka se sefu. Ia pe whenakala le whaiso o e lau kamale o lo panti whalaniko. O le Sunset Motors. Ia malia mami. E waka sasi fo. Ia, ngā umai le ngānu makapu. Le me voi le lo whai a kua e ke. Whai a kua e fia malo. Ia ngāne paware bemo. Ia ngāne wha umi wha koso loa hele makapu. Sa wai luma fa mai malie. Okay, pa ko ese ya maunga kuri lau ka kangi la. Yo. Ya ma vea lo mo marka kom ka ma ro le ngalu.
Your daughter's wedding or their dream holiday shouldn't be a financial burden. I'm Api at Finance Direct Limited, and I help homeowners like you turn plans into reality. Whether it's a celebration or a well-deserved break, I offer tailored financial solutions to make it happen. Call me today on Oluolua or Valufafa Lima Tolu Tolu, and let's create unforgettable memories together. Api, Finance Direct Limited, where your dreams meet my support. Beta Drive Doctors, ile taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so singase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is full river, mo I lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele, I taftafane o le McDonald. Amanrewa, I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia I mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Talo fasa mo se o atinu bele. O tala ina nei la matau fale o loa o le leata I lai Super Reds I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Mo lo fonga tau mafa. Ua maua nei le matau talo fiti I le iwa tala iwa le kilo. Talo saboa I le valu tala iwa I le kilo. A fio mai loa I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai I le o lua fitu. Fitu. Lua lima, valu fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Alwai as whamoponga le tātou porkalama o le lui tau mo oe. Whataota sfulu maritonu a lona whai upe loa sfulu. Mai le tala le whataota. O le la tau te wheo ai ma tangata popoto. E poto lava ia. A o le woa e vale lea. E le anga I lava ia. He who walks with the wise men will be wise. But the companion of fools will be destroyed. O le autu o le luitau, o le vaenga lona lua o le tal sa whapenaru, whaso atu e anafi. Whaia, me o mawhtanga. Pea ono whai atu. Tā hua te rero māmalama I tū la whono, ma ta iala o mene o mawhtanga. Ta iala lona lua la li ta I le neasa. Tā wawali, whaatasi, ma tangata ata mamai. Whaau o I le tangata ata mai, pora kangaka poko, eo e. A wore nga oi malelenga oi, e I ua nga lua nga oi umakoi. A wore ka pepelo mar ka le pepelo. E I ua nga poko ar ka le pepelo e pepelo. E whapenga umar sa ifuanga, or ka nga ka ingupia mar ka le ingupia, a fia e ke alu le whare or ka ingupia, e I ua anga ingupia. O le winga la le tala. Tasi le ta iala ta ua o mene I o whaia mamaftanga. O le sa o le tangata te wha awo iai. A wa alua fa wo martanga tata mai o nga vai mama wa lalo mavalea e alu ai nga e akamai o le kele la ye o kangaka le ato toa le mala malama ma le sida fie se ngaluanga ai na wa fa wo le tangata e mala malama le ngaluanga le e alu ai pe ia o kamo fole qualify pe ia ka nga o ngai pe nga morkus pas o isi kai o pe ia o ia e poko nga loanga mua le mea lea ua
ua whaakingo ai o le tāhua le mea le e whaailoa mai ma whaamanatu mai ati tātou. Tai ala mua na whai atu ai. Kasi le loko, kasi le anganga. O ngei, whaawō ma le tangata ata mai. Ai mga o mauku na mahafukanga, ma malosi oe, ma le leila o nanga. So ya uka kaka mai. Whaawō le kaka mai, keo e pēr koe ngā mea whangale, whaawō le kaka mau a inga. E mau alang sēring, ai ua ke whaawō i kamau fwoi e, le ngongo fwoi la lona wala papa. Ia pawanga le mea, o le susu e mea aiso le lapis, so le nui tau la mo oe i le aso le nei, ia e whaawō i le tangata, e iai lona sila fia, e iai lona malama, e iai lona poto ngolona tamai, e nga ia, e atamai e fwila ia. Ia whamaruia le atua ia te oe malo o nanga, ia e wholau ai, i lunga o lau tautua, po whelava o iai, ina ia vi ia le i mea umatatu te whaia. Yeah.
le vinga le tue pere whaafunga ti le rivaingo le woli mai le au whai pese evangelia Wersiliana me tu tisi mai o te huhu tātou oria. E tawalungan tuaile polgalamena o le afu. O le afu. O le lui tango o ma tātou umalawa. O le wānu lo mafufa. E la utala ren tau whai e tu awa kau pa ua koe male ngore. O le polgalam. Whaatai antu le sunga le whaiwhi au. Ia Pastor Rolani Mikaele Lontai le nevaingo la wo. Ia mala tātou polgalam. Mana ia ia upole o le whaala I au mō tātou. Ia, tau whain tātou te oe wo I tangata popoto. Tātou te popoto atu ai. O kākou ki o I kangaka fo I poto wheo lolo. Ia pe poto matua vai vai ia. E whape I nau tātou I loa winga o le tangata I le poto. Ia ngā. O se tangata fo I le te maua mai I se mea fo I tantele I loa mua mua. O se tangata au mai I se lapata ingata te whaalonga tu ti ngā. Ai tante I loa e au ngā mō lonta o langa. O le mena I ta o le tangata poto ma le tangata hata mai. Ai la ia la sisi. Mana tua. O le afo. Whianga inga kuwairenga I raka mahalo Solomona. Ia o le whianga inga fo. Ia e kasia le e ana le poto ma le tamai. Manga wa uma. E le se kupe hanu wai pēa karango ia. Ai o na le lingi mai ana whaamrianga mo I tātou. Ke whiwa sapa sapa. Tale tasi tātou tala I vai whanua. Sau le pole se malolo ma fau fau. Ia o ele wo. Le ai se isi na o au ma o umanatu. Wa e avelo fatu.
malolo msai fonga mo I fatala fat fo ile tunu mal tapo inga le nei tu la re uli ya o tala fo I mo lau no fta po mai mo mo tele tomo pa to ese le mtanga lo ngal soi fo malolo ina ele se se ona tu ina te ni ti la ti mai su test sanga o se ma fine lus tu sanga I fa mai mo mi le longo ina le pa mi o fiti malenga nga to toa ta longa le ise mala tu ma ma chai o petea ile isi ona panga au fatali mo fusuanga mo ta I umo shopping ia fa fonga mai fa lo teleno natal fo o fa to ese le matanga lo ngol toi po malo lo ina ni sila ona o se ste ona sta ste o tene te suta sanga ma le mana o le ma fine luos futo sanga ma ta fia le no fanga mo ila to e a fianga o ma pau ile fa mai o le tene titi sa sai ia lima leo ina o se ste ona mai tuina o le ma fine matua ma awina tuai no fanga le Henry Bennett Center ile fa mai we kato e potia ele lo minga le New Zealand Herald o le tene titi e ia fianga lo malo loina o le autism to ele mo fa ona totale sesi ma tu ia se tu vai la au ile fa mai pa dia me tanga lo ngor soi fo malo loina ni sila le te fatu ora o sei lo longa ma losi o le afa ne tiltiri ai pe ye ni vai la au sa tu ina ile tene titi o le ofiso sili mo le te mana wa tu mana wa taki ale matanga luengo soi fo malo loina Kath Cronin ai falia o tine titi sa wina tu le vango ngasi fana na tu le mai we kato le leo ta la tu lo ngoina le finga luenga o le mafi de mai sa misia mai au na tau fia mo tong tinga se pulu lua I tu la mun muliane to lo ngoina le finga luenga e se sele tine titi sa la tu sa saya mai le o le mafi ne sa la tu lua Israelia ma ia fato ese ai ile sasi ai ngore tene titi sa se ono lo kaina sa ton watu le fale mai ma ame pale paria le pale mia questo falatun poi ne ia sa linga mai ile fale ton o le sorto no mai ele pale mia pa poni kini James Marappe ni silambolo nasti singa fale malo mo se tolu la felo ia Marappe ile pale mia ni sila questo falatun in Wellington ne pona name wa fata oto la talo ina ta o tunu lua ia mata upo fata wa inga investimenti fata anga fainga faiva o onga ma pui puinga te sei ma tu ngulunga le ba o tunu lua la sa ni sila ia le ioenga o fainga pa anga le lua fema le futasi lua fema le fama pa poni kini ina wa mai ase felo inga fa va manu lua o se fainga malanga mua le Marappe ni sila nei tulu mai o na toi filia ve me pa mi o le tunu le lua fema le lua o se mea whainga nga whaua saina, e mo whauna tipi nei waia mo whaamtalanga pitu silio na marupui lalo le sami. Sa langalanga ai popolenga mo upenga so ta inga ale interneti. O se lo minga wha engineer por engineering journal, a saina o tā wai, ia lea mea whainga luanga e mo whai o na sao I lalo le sami. E mo whauna whao ngai nei te mai wale le where lei fo I nei po drones, e whao ngā mo ngā luanga la bea e tanga te civili. E pe ta, o le potia vango tala le South China Morning Post, o le me whainga luenga e wha no lu ina e whesuia inga matau tio pulenga o ngā te whale I le ke lope. O le pāre mea o New Zealand Christopher Luxon ta I tā uala matianga, o whetai ai mawai lalo le sambila nasi stinga ini tia le vasta rai. E unole malona tā ua o le me whainga luenga saina. A sa ia whaari ai whapea ini nai masina o tua nai. O se wha matau fōu wāri a ane, I se whaale anga ino ngā luenga te tele pe o waia I lalo sami, le o lai le internet. I rana whainoa inga ma le au tu stala le mai ai o le fōru tangar ka peneta le songa fōra vasto nei, Wellington e na tele ilo ina ai lea mea whainga luenga saina. A sa ia whaasino ia tunu I le itulangi a le Baltics I Europa. Leo lo su esu eina I Finland ma Sweden. Ia fianga sa iei waia I lalo sami. Ma ua siti ai lunga ia le petolo ino ngā te whale o ngā stami atu nu o le Unia Europa. A betai, o le wha matau sa wha ilo aile la matia I le Pasifika. O le o toi ai nei se tūlanga ia awhia ia peona wha ali ai lakson. E la te mai nei sa ave i aile langolango New Zealand se wha matalanga tustia Amerika. I le pui o wai aile ritikai sa wha matuina. Patasi mai se tunu e whai pa angai malo o fatasi a betai. O le telo tunu e lei saini ai. O se whaamtalanga sa samalaina fōi mawhai tui nei steina. Le sa lato ke e naile li liwo a Amerika I wai lalo le sami a vema mata upo whaporkiki ma le pui puinga. O se tasi o sui pāne mea o peti wa I whaali o le pāne mea I asiri veni rambuka o se tangata pito sili le ona lelei.
Ele toi whātula e mai o whiti le mai ai spuru ono tau sanga o pūlenga pūle tū, whāpita. O le tali le a manoa kamikamika i le taiulu o le leipa Mahendra Chaudhry, le sa i tapa ina le vastolu ai Rambuka, o se tangata ele o whetau i eri te i o le tunu, toi whaawau le ese ona whai unga whaia. Tā whai toine Chaudhry, i le toi li liu o le whai unga Rambuka, i le toi whiwhili leo le tamata i whai pule, i a Linda Dabuya, i le kāpeneta. Tā whātu i le ese Rambuka, i le tamata i minta mua mo tamata i mitina, le maiti mapui puinga. Ina ua mai o nā dia iane se ata video o Steve Telenoa i se fia a o lumana i le Christmasi. A sa whaaria sui pānemia manoa kamikamika i le turi sila pāspika. O ave ato o tōle lango lau Rambuka i whainga malo so whatani. Wa ia tā wai o nisi o tangata i le o pōpoina ni tala le lei ni tala noanga a o ni mea moni. O Rambuka sa ia tue whātula i mai whiti mai tūlanga whainga tāsa i le fuwana tausanga o pūlenga pūle pori tū whakita. O Rambuka sa i te iar whauwalenga whawhita mua ar whainga malo o whiti sa iang i le awhi se lau vansul fitu. Mai tonga wo o tuneri tōs lau tōs prima i la tō wawhia le ngāsi ngāsi o le tenki whiva. Le masira taluai sa whorwhora i le maro tonga i le pipisi o le whiva i le tonu o le tunu. Pari ai e pūlenga o le tō tero i la tō wawhia o le sefulu i te pumariva tō sanga i le mātua. Tā longa o chai o petaia pe ona le mau tonu o le a whaatani mona na pusuanga i le tau whainga umo pusu lololangi. O tau tino e na te lewa ai maua lalo i le istana panga i le tūlanga e pe ona whaingoa ai lea kama whanau sa mo Australia o se pusuanga e whaawa wai o na pisi. O petaia o lo ia umia le pusu le IBF ma le champini o le The Ring o le aupanga o le Cruiserweight lua so fit pusuanga i le se whaia ina o le a pusu ia Claudia Seguio o pe Italia e se forfitu fusuanga e unua maspaina. E le asutolo le masino Mexico Coast i Australia. O le fusuanga mo le pui o na champini wa whaia malona loto malie. Tā wha maonia le vastuluai. Ina ua mai ana na tūleia le pūlenga o peteia mo se fusuanga tele. Mo le tā whaia umo champini ma le tama Mexico, Gilberto Cerro Ramirez. O Ramirez o lo ia umea champina le WBA, ma le WBO, ma o peteia o levo na nau e fusu iai mo ia fusu. E pe ona whainga tae ona tā mawina se fusuanga, tau mai ona man malo, iana champini le tauta Santo Ruai. O se kuio, o Italia, tūlanga tu whai rangi, e le whātūlanga na le vaengo whai pilenga le IBF, a ele o whātūlanga ina le te pulu pita lunga, i le vaengo whai pilenga ale The Ring. Ai o se whātūlanga na ele o manatu mama, iai o peteia mai a tā uai le vaengo tala le DAZN, ina ua whaamaunia le fusuanga ma te kuio. Ari o peteia, o le tama pina sili ona le le, tau fwena fusu le ista pina sili ona le. Mai lua ia fusi o lo ia umia, lua fo ia fusi o lo umia e Ramirez, ma ua mana o ia finau mo le fusuanga. O Eddie Hearns o lo ia whalau te leina whai pilenga o peteia o te tonu, o le aia tā mawina se fusuanga i to sanganei. Ia Ramirez, e fōringa mai e mua whātau nuula na matawha i o i whātula pono mo le mua fusu. E pui ana na fusi le WBA whāstanga i a Uniao, to Kitkos. O le au soka alia le All White City Sila, o le anga ia tunei le tamala sanga di porolangi le soka le FIFA World Cup, tua whemare lufuru ono. O le la tu manu tolu i le ai le auto toa New Caledonia le pōna poio kilani, ka lava le tau fiai le latu malangatu i le tamala sanga i le tosanga fau e whai a Amerika, ka natama Mexico, petai. O le au le whai a onga ia Darren Baislin, a matua i ta alo malosi na ua mai ale afa mua e neisi aina maua. Kai longa na whapalopalo i ta alo New Caledonia i ale All White, ai li taina le malo longa, i le manino mai, o se ta alo whatau teno, sa suia ia i le afalo na lua, ma le ta alo pui. O whaseling yes e li tu se tala umi le lakapili ki Australia Phil Rothfield, i le tau tinonga Joseph Aukusaswali i sa whaia i le lakapili. Ilo na whātu saina le li tamata alo liki ar kalapo Penrith Panthers, Dylan Edwards. Swali ima Edwards o lo tau whai malo lo i te mine ima i ala kapi, o noni mane o a fiai i ala kapi. Ai o Edwards sa malanga i melepone a wai li ta i le whai a onga i a Evan Cleary, i le ta alonga talu i nei man Melbourne Storm, a Swali. Sa malanga fo i melepone i le whai, unga le mai hasa te wai, o le esesenga, o Edwards, ta a wai ati a Cleary, i le poto whai a onga le tengo le ta alonga mo le tapo i ola na au. E sa whalia Rockfield,
O suari sa malanga i meripone, e mata-mata ili tu ngata valik tu ale F1 Australia GP. Ai olo ta alo na awale Waratahs, mane Queensland Reds is tu pala ka pipas peka. Ani e Roth Field il pula kala mele big sport to breakfast. Ole hulu tala le olan tala pe o Joseph Suari, o se tamba peste la uloa, e pe o se tamba talo la kapi. Wali olo a pia de vai matua. Wa be ma sita mata alo la pipi to tom tele fe ngai nga mara la pia Australia le 1 milion tala. O fe ngai nga lima sanga. Ya tala na ngi yasto. Ma wala no sai male loto fa maoni tratuma. Manuia toi tu la le oli. Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Amo. To the general. So gas got a bar. Ya gas eri kuafu. Kia le mea. Lue ma ilalo, ma ilalo, ma ilalo. Lue melo lima, melo lima, melo lima. Lue ma ilalo, ma ilalo, ma ilalo. Lue melo lima, melo lima, melo lima. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa mami le kai kai ka. Efa onga mai ole música. Oka cosa le fai meica. I want feel like the lue mai se ole ngai kenye. Se mami le ai. Te onga e ke fai le. Ave ese ngama a oi la rukanga. Ole siva papa. Siva po imale maka. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa mami le kai kai ka. Efa onga mai ole música. Oka cosa le fai meica. Ale ua yei maa, sole ua ova ke le oloka. Ba ai leo o ke ngau, ai a kiri ai ua e wha pau pau. Se whai wha ale le mai foi, o au ngei o ke le koe foi. A o mami foi lea ua siwa, on ka ko o ke le koe ika. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa mami le kai kai ka. Efa onga mai ole música. Oka cosa le fai meica. La mami siva mai. Uanga o oe la upele. Se kilo mai. Uanga o oe o la upe. Plopua rosa. La rosa rosa. Sala le manongi. Una o oe o te te wina. Da da da. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa mami le kai kai ka. Efa onga mai ole música. Oka cosa le fai meica. E ka ngasiwa mama, lo tolo i a tau tuana. Tau siwa fua, o lo o usiwa tu foi o tua. Awala wa nei e vave vave, whaatani mele tata vale. Ole ole o lo fai le poloka, o mami le o koe fialu le palola. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa mami le kai kai ka. Efa onga mai ole música. Oka cosa le fai meica. Le i whaingata, o nei a whaatuwha. Le i malingi foi o na lumata, pe ai sea. Masalo ai o na ole o ona, matui tui o na tina. Ua mafuai, na le ma wasana
Ana nafi electo e maua mai Rabina Karima DJ Dave. Langa tawi leon jump in ma Robin le divine la woli do sfulu valu mala fa midute. O te ai nei ale tula en tas. Mole antulanga fa taile sunga yesi yuli mo antantu telefo e pe fa fonga tu ye. Le ni fo ya wol matungo fiola solua solus ful malenima. O le ni masino mati ya wodi galo afina imsi antantu telefo mi le tula. E tasi feona e toi fa funga tie pe tale lua ile au nei e fa tale fa to ile ya tesa wang mala engale ma to me dai sini Australia ma no toi fo ile so le ya pasta Carl Skelton ma le fa to ya sticker ma lo le sai ma lo le fa ma los e langa te le stanka to i loa o le fo ma to me le ta to le nga to muli ma la inga le ma fu to me ina I Perth I Australia fai mai ma tua mana ia le manu lua le vela o Perth ia mo tau ma le ma futo mila ni vai ngola huli o a mailo a huli e si la fio le vinga sofo I le asolu o le fuela amatali ai a tau lo manga fo I o le Polyfest lua afe lua lima e iei le mafu anga I se mei le Polyfest o le tau sanga nei mai le tele o tausanga ua mawai. O le tausanga le ding. O lea e a toa iai. Ia le lima se fulu tausanga. Talu ona whaavahina. Ia le neia polo kalam. Ia polo rei foi wha moe e selo na taua. Mō whanaua le tudu. E le ngantei leo whanaua le Pasifika. E pengo na amatalia mai iai. I le na lima se fulu tausanga ua tuana iatu. A whailai nei whaatawina ni o tau pepa maa tamata. E tau ngō fie lungo le penga ta whailang. E na oro wanga I lawa I lungo le penga ta whailangi na le hafo. A le Polyfest, lua whelua lima. E o na iei lunga I nā tau o tātou tickets. E mawhai ona e anga I ai. E a mawhaatau I fo. Ia sau ticket. A lau te wai atu I. E a o lewa si maali I lunga. Au te mana tua masano po le lima tau sanga antalue. E santa I lima tāna le ticket. E o lewa vai en tui. Mo le aso e tas fitu tāna lima pe a whape te whaatawina I lunga lo penga ta whai lang. E aso se aso au aso I e wha. E se fulu tāla. Ia, o le pasi mo aso e wha. Lora winga aso lulu tau la stona. Tolu se fulu tāla. O whanau, I lalo I fo le ta I lima tau sanga le mātua. E ulu fua. O lora winga, e le ai se tutongi. Ia, mo tātou tiketi e whaatawina, I le whaitoa, I le asolulu e tau le stona. Ia, a whai o ngai fufusi la wallet. Ia, es fultana. Na whanau la vai, ta I lima tau sanga, ma lalo ifu. Ia, e o fue ton. Tātou uma, sfurukara. O longa winga. A whape o le tau tātou ma le whanau e toa wha. Ia, ma o lua ma le, tina po le tampafo la inga ono sfultana. Longa winga a o le aso lulu o le aso kofi. O le aso whaleile o le aso konga. Se kangola o ongo ngi whawhia. Lua se lau whas futala. E maanga iala. Ia le su se kasi foide. Ia e nga ia I mare a inga I o. E tele lava na tumu ia le aso whaleile. Ia antoa I foit ma le aso to nai. O aso nai la waitongi o mene I o. O a foit whaafie fianga. Tau vanga pese, tau vanga siva. Fa le anganu. E pe on tapena mai ia nisi fo kolisi I to tonu o au kilani nei. Ia, o se mantanti a winga ese amu ia fu tanto o lo to soifua mo tanto wola. Ile anto anga leo le lima sfu tau sanga o le wha mo le Polyfest lua afe lua lima. Ua whaisi lewa. Ia talo na amatalia. Ia le nei fo ia wha moi. Ia esa amantala vai nei au kilani saute. Ia, a whailai tanga ia. E si le lau halulunga I. Nei tau mausin pau. Ai halulunga le online. Ia, nai, fitu tāla lima I le aso. Ia, whapea lao, nai, lava lau whaasoa. O le pasina mo aso e wha. Longo winga ngalo masau o kongu masau I whafu. E whaasau lau sfultala. Ia, wai tolu sfultala. Wha le ia aso e mwhaiora e whangai nai lau 4-day pass I nai le wha moe.
Ole tātou Polyfest lua fe lua se fulu malelima. Ole a wai tu ye male tautu ala radio Samoa. Whaataloina ia be whaia nisi o tātou whaatalanga. Misi le whanwhana ole ama tātou le solulu ala tau vanga tautalanga. Ile ngangana Samoa a solulu a so tofi. Ia be umalawa taulunga ina i lea so for reile le ama tātou i foi. Ia manisi o whaafianga a kolisi maululunga. E pe ona masinia i lea tau sanga ma lea tau sanga mo lo sila fia. Mwantoe wha i tia le paketi. E pe ona sa i le wha moe le tu ina tu i le wha moe leo le Polyfest le nei a tau sanga. Wha i tia le whainga malo leo lo tu lai mai i le taimi nei. Ioi. O lea kau o lea whai mai. O le wā makang rikawa le tātou tamau ai ngai nei New Zealand. O ke rei lopo o ngā whea le rikawa mai e reka ko kamau ai ngasa. O le tau o le soifuanga le taimini, o le matua i tangata. Ai ona o lele i o mai, ia le tangata, o le sua au uma le pengsing, le tau whio lolo mai le tau o le mea ngai kemiringi. Ai i wila mo meo wha ma a venga. Ioi, o nei i an tātou li siti, maua mai supermarketi nai ma whai o na maua ai, ia nei pau, ta i ono sene, ta i wha sen. I e wha apele ai ka koe o, koe wha akumu ka awa. Ola uia so ku pengsing ya wa ile pam pengsing ile lan tala tamai nei manuka ya ile pam pengsing ile la kala kanga ile alu yo le mlevale nei ma sani ona pa ula tite ila no le tau le pengsing ya u te lo fu ile ile si tasi ile ilunga ina ilanga ya tule ile Ross Common Road ya fa pe fo ilanga ya tu ina o tar ya te lo ya ina ya tanto i mangil. Ya pila vo inei, la tala mai nei manuka. Le feo lolo ia pumping sing. Ya o le tau mawai sina wha ma avenga. Ai lo nei pumping sing i le ko kongo na marevale. Fa ya si ma a o kaua ka ko ping sing. Ya o tele mai lo ia. Ya yo le tu ye lunga ma le kau fu le lo le o le rent ia po rates fu le vainga le o le marevale. Ai fa ya si kaunga ka. Le mea lea. Su malos. Su manuia. Tanto o tangata popoto. Ua tanto te o tangata whaafia popoto. E umaifo. Ia wa e whaafia poko koi fui maoe. Talawan tulu talenga ia. Te vanga so o matin. O te le loa pa ua. Pele leila na songa i miti. Ia. Pawa lea o tangata ta songa i miti. Fui lele wa fia whaalai le la. Ia isi songa i miki aloe. Ea fui. Whaalai le la ma aloe wha ngoka. Ngā ringa kānang songa i miki. San Pati Mose. Whaatalawantu nai California. Ma alo whaatang. Wa mei auto. Tāno si so le utau whaiti ala mole meo le mūwari nai California. Ia tau i nai LA. Marietta male ainga ia ma alo le soifu manuia male langi e mama. O lona winga. Whai ele i eini fuafuanga o emusi au ainga le dawe i sfo. Ia awhi fo nei tali ni au malo. Ele ai a se pang. O lo wanwe awhi au malo le vai sfo. Nga o lo whai e. La i mama. La i mama. Whakankanga ro leo sau kupe fo i le kokongi. Le alu kong. Nga le kofo e kong e ko sau oi. Nga fia kofo e kong. Ya fai lo le ko nga kuku vo le kuku e kongo le RC jamo. Nga kofo ko e kongo fusi male fusi male ipu male fang. Ya nga kuku ya le po ako. Yo. Ya le ka wa fa no le musika. Ya o fa mo fa pene. Ya ele le ya lo anu va i fa le na tamait. Ya ke wala vese ka mai kiki ke fu a fiu su ese tamait. Ya o le wata to ya ile tu lan tanto fo. Ile tu uahioa onga ale whanau. Ko i rua vai asu. Umal vai asu le la asau. O na tu atu. Ia i le asu fulu ma le tasi o la masino a perila. O le asu bulibuli nawa onga ale whanau. Kuse ku uana onga i lisi vai asu. Ia ai e seta no tātou. I le isi vai asu nai su so o antoi. Ia pola vai asu mo le tuang. Nai pa u iaile e seta o le nei fo i tausanga. Ia e polea lau me vai. Junior vo mo male a inga le mau tumi dai Brisbane Australia. Dan fantu le lau mo le malo sile Broncos. Ya mi sile o champini le Maroon sile ding fo to sanga. Tilinga ma te yosi va before ia maua sali. Le va tasi me dai Tacoma, Washington e America.
Ia mau tau umala wale ma tau me dei vaengo le anguti. Ia e misi le ma. O ke alo fasio uso leo oso. Ia wai kusa leia malangama leo Junior Wele. E kau fai ka umasonga i miki. Ia e fai silia kuia. Se iau minga la singa. Se iau minga singa fola ava. Ia pe lau marko ngai. E kango kuri marko mai kamiki famai. So lak por falo lo ko sawi le anko. At Finance Direct Limited, I treat you like family. I'm happy. And if you're a homeowner facing an urgent financial situation, whether it's a wedding, a holiday, or an unexpected expense, I'm here to help. My professional caring service ensures you get the support you need when you need it the most. Call me today on Oluolo Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Api at Finance Direct Limited, because family comes first. Le Taiping, Fabitomo of Yaso Bailaso, Roseford Fire, or the Tolsa Furomati, Faungala VIP Carifata, way celery, le now the Fasa Fulmariva Sene, Meleni Fatala, Eva se Fulmariva Sene, Le Iso VIP card, Susuma Apalaiso card, a Wafa Madianga Maolo Mofu, Le Taiping, Rosela Martolu, Lincoln Road, Henderson. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Oceania Career Academy, Saudi! Kako o, kaule kaua! He pai ana pai! Oase no mga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloa e teno whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o varselau ono lua valo fitu tasi. O varselau ono lua valo fitu tasi. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Kasilima Ivokoro Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te fia whawheloa i tatu atunu uile a matanga fo le leiva i asafou i le alofa ma le anga lei o tatu matai sili o i le langi. Ma lo le soi fuamanuia i tatu atunu. O le tusi le whate oto e sifuru wha, al whai upe tolu se fulu e whapelo na whai taunga o le loto le lei, o le ola lea o le tino, a o le mataua, o le mea e pala ai iwi. O le upu e whapea o le loto le lei, o le loto le anga. O le fesiri mo o le nei aso e whapea o a mai lau roto. Se loko le lei lau roto, po o se loto le anga. You know, e whai maitala tu spaia o le loto le lei mai o le ola le o le tino. Ngā ke wakua le ola i a te oi. A o le mataua. O le mataua ala i le whapertania o le enemy. Enemy o luna winga o lo ti ngā ona o mea le lei po o mea o maua isi tangata mawhaia e isi tangata. E le o mawhai o ngā e mawainga wa e whatu saina o e malesi tangata. Wa vai aku, e se le maa ngai on me lai lesi tangata. Ke ia le ua e itai, me la ngai ta o le mataua. Ua e le fia o ngā o mea le lei ma wha amanui anga e o lo mawhai o na maua e isi tangata. E whai mai la kara krispa ia. A whai e te loto leanga, o le me kupu ia te o whai mai, e pala ai o wivi. E no wha te ta inga o le pala o wivi lona winga, o le ai o se o langa fia ua mango lo o langa.
ia maua a whaina ia lo o langa i le tino e mawhainga e mai ai. Whaatitainga me whaile ia Saulo. O Saulo ngā ola ola le leia, ai ke lo le teimi inga ua loto leanga ma matana loto leanga ia Tavita. Ua reisa e Tavita o le tua Tavita. O inga nga a matai le loto leanga o Saulo. Ai le o langa o Saulo. E le ito iai se le lei nga o le moe i leika, ala i leika, o wafa o Sofia leanga leanga. O ngā le melea o le loto leanga. Me mua la, me whaia le loto leanga ia te oe. Mua. Na te wha leanga ina, lo soifua, malolo ina. Lona winga, na te ave esea lo fia, ave esea le oli, ma na te ave esea le melea o le loto malie. O alava meke o iaima meke maua, ua le aise loto malie, ongofo, ua ia te oe le loto leanga. Melonga lua, le mele a whaia ke loko leanga, urunga lona winga, whai maitala tu spaia, ua pei whaile o si tangata whaile ua isolate, ngu whaatusa o i tangata le pela. I lo tangata le pela ia so ia, a whaia ke maualo le siama po le mai le pela, o ngā vavae ese ina maile o i le nofoanga i tangata. Whape ngā unga lava le me whai, e le mele o le loto leanga. E ngā ke vavae ese inga mai o i tangata, leisi mea, na te vavae ese ina mai o i le atua. Leki o le tusi le a kalatia nung ta upe lima. Ai whai tau iai kalatia lima whai upe sifuluiva ma le lua sifulutasi. E levo whaatasi le mele o le loto leanga. E kukusa longa onga. Ma mea ia whai mai o le whaita anga, o le ifoi tupua, o ngā luenga whaatau la itu, ma mea ia o nanga ma poula. E kukusa le onga le loto leanga. Ma ngā salaia. Alfufola mo oi. E rol fo le me loto leanga. Me mua o lo i o inga o ngai ki a whainga. Ai tele tangata e a whainga i me le loto leanga. E o whai tangata o le tu. E tele tangata whapena tangata loto leanga. Mua la ia e met o ngai ki a whainga i le loto leanga. Me longa lua e te tango e tau i le tua lo whaafitaudi. Kia mo whai loa i le tua. Me ngai ki a whainga. Ma le melo na tolu. Whaatanga le anganga o le tua, le mana o le tua, ngā ke suia lo loto leanga i le loto le lei. So mo oi le aso le ngei, a whai o eilo o iese whaafita uli whapenga i lulong. Whai i le tua, ia e whoa e mai le loto mama, whapei o tā vita na tangi i le tua, ia e whaia se loto mama moa. Ke lo le loto mama, ma le loto le lei, o le mea whaia e le tua mo oi. Le tua, o te talo se e fesoasoani le nei whaafita uli e nisi o a whaino whaafonga mai e fesoasoani le anganga o lau whio. Whaafita Yesu, Amen. Esi si o
Supermani o le hallelujah worship team i le divine o le so malabese Yesu e sili oi e tamalunga tuaia le polkalami o le arento le on tu le dame o le loto le anga ma le loto ma a ia ma le loto foi le ua tumu i le me tau o le tinga au tentu le sunga le feife au ia pasta la fai le kopa e mo le tanto polkalami le rifo i vai o le awoli o le arento le ola e au ngā tele mo i tanto uma we ia le taimi e tante fa pe ta ito lai tante loto loto le leia e leilo o ma kua pupunga re koko sa mo e loto e fa tala vanto ia le marpio le malolo ai masi pe fie fo ini McDonald o tinga ina ia te e le leia so ia ona o le fa tu wai ona ki liva o me ai ia po tau mafa fo i le manu le tunu Robbie Amitona ia fa tala vanto na i Okinawa ia konnichiwa o le mafuta mai na Japan. O mai le tau Japan i nei waita. Te telele mafuta mai. Ne mia Yeremia, pia ka ika wa lewanga e malanga son. Tilinga si le mafuta mai na i marurewa male a inga. Ewa pe fo ia Maggie Lantulipe o le fatasi mai na i Dunedin. Toi paua le ai kere i o ye la malanga lenga wa wakboi le lo. O luan tue le lo. Il tausanga e lua fe lua. Yo. O le lua fe lua ko kaunga lo ya. Wa umara ko vich o ko le ro. Fa ka makurisi ko lo le se kupi. A miri fa moana mal tonga pa ua yo mara tua fuala au le ya o le kinga fo. Posita hadasa mua yo ya nga. Ya ma le tama fo ya pa opina T Williams. Pa wano kai o le makua poko nga kai soifua yo e ana ngau fa ko poko soifua ngi yo langa a wa fo ina vai tu lo fo ile wa mantan tong matua le soifua anu lo e makan ko ko fa la tich ia ona fo fonga yo ele ngante ile na ona o lo e wala me mo nga vai ka ka pa ru ko ngo yo e mo kai a vo le manongi le o lau fangu sau pe a vai unga ki ruwa sanga ai fai foi le o nei te lua fe pasia ia e puna e pe ki kano yai ia pe ki aka yai ia pe fai le mea a lo se le ma sanga fai o le kui o le maka pure ia e fa ivi e le maka Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. O siri o tanto fa linga lo tolu mai le official Radio Samoa le diva ngo leso a wala vale longo puili o lo topa ia e malo o to mabalu inisio fa moe o la va bela no fa tolu wina ile fa ngo le diva ya so langa te leo le tanto tusi o le va fili mal tusi ole songa. Aurenga lo saulo minga o le tusi o le songa fantasi malelo minga o le vau fili e mauai fa lo pengo Samoa i se sifo tutu ila mamarua o tala tu o Samoa o langa upu o le matafa i o le matai i le whainga wha alawelawe e peio wha i poiponga o maliu o le ususingo a inga fesila whainga o Paolo o si i wha aloalo wha alangingo i kalesia ma le tele o le ngangana o wha aloalonga Fitu se fulu tala le tauna o le official Radio Samoa i le tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tuai sau kopi. Morisi fa mtalanga wala wale tanto ofisa i teimi whainga alwenga i le lua ono lua tasi lima i watonu lua ono lua tasi lima i watonu pētanga iane i le shop Radio Samoa.co.nz ia ona whaima i leo lau oka aluantu sa o lawar kiriwa ale kuria i da i lo maonta po o lo lawa whaafetai. O le isia tātou whaasilsilanga mo le ainga sa lua whau. O le asa sopoia le manuvale i le whongatia sau. Ua sausaunga tā fo i le tia e peo le tanga tia na yutu malama le mele. A walau whaafunga anga Samoa e maise upa ia maululunga e tūmau pēr mai le amatanga e o hantu le ngāta anga tūlau na lava. I le amatele mana whaaloalo e toi whaamarato tuai i le ainga sa lua whau i le pitonu o tā fito i maangiangi
Ai mai se paolo mangafa maululunga e manu ai sio mātou ainga i sa mō matulu inga i fia o langi. La tātou mawhtanga māsani e whaia i whai unga o māsina te tasi o le aso lusfuru iwa mati i le intulai lua i le awolianga i le whai i le fiafi i le mauta o le teitei whono i le se fulu wha pe Salo Place i o Tara. Mole mana tua maila o la fonga e whaia i lo whirangalo mali e pe ona tātou whai unga whonoina. Morisi wha mtalanga wha so te iane le olua tasi ovalu ono no tasi fitu valu olua tasi ovalu ono no tasi fitu valu wha vitai o lo seinia e le tai fono male lau. Ma le tātou whaalinga mulimuli leo tanu mai le reia wauli mafutanga a alo mawhanau le whianga o whangalii. E whaasisilantu le paia o le tātou mafutanga a alo matama whanau o le tātou nu o whangalii. Tainane ni o mātou ngawhantou tupu e malu le nei no. Wa e se whingalo le laulau o le a whaia le tātou whonotanga e le astona i neia so lusfun maliva o mati lua a whelua lima i le no whanga masani i le tasi le awauli. Tala soifua o le tātou whilo iai le da aso i le lofa o le tua. Wha taiolo senia e le laulaua whono. O ni sina o tātou whaalinga lau tolu mai le rivaengo le awauli le tautua malau dangane le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mova talavatu i Seattle, Washington i Amerika o le mautoma iaia MJ Falaniko se vaumale ainga i le tautua whaawau le Radio Samoa. Tali tulai lua o rātu tala i vei whanoma ia se uli malau leifi le sa e whaafonga mai iai le tulai tasi i le awauli de. Tui sa vai lu upe moni e la ufa alongo ta fia taulia se tufa ngau so malo oi Samoa e pea ea sa ufa a fofo mai so a fia malie isi au itulanie ua e masani ile aini usamie Sanisia fo ila ulu se va ia mato Ole la male masina olo uanga se toto Olo upale uale so Ua matusia la ufa asalo Ele fai so ulo to ae aloita ile fa alongo Auewe dali, soria ete whaanoa Olo ua lufa lena, dia ua e loa Tasi lua tonu whale alofa Ai lima ila utautama Ua lave ai o umama, mau utotonga Sau yo tau eva le I o Peta tenu nofo Ile mali e o si o loto Awele I e toema Salo fuma Pe ete tali tonu pe ata sola I maunga Tali tonu pe ata sola I maunga
Supermali na le sunga ya tofi fa Sofia le divango la woli ma pese te fa ina o toi tonu midu tun tale o le chula e lua ya ta fu le chula e lua te pena mai se yuli mo ta tala e vai fanua ya ka ko o fu le piki ka miki au ona o mai fu le ne yasu Na yo mama, talo sia yo milo ola se fai poi pora. Ma o sia tau sala, tumu olo anga ngau sia paanga. Pei o se rosa mumu, le pula fi mai pei o fetu e anga malu. Safia oh elo sei e manoni so fili le fama oni tauto le oti o te una SS wale ai o e pese per il selo o le leitele oh so elo mimita le mano na io falling mana Safia Talo sia ia umila ola Fata nu se fai poi ponga O ka ua ova Le fati mali mai o nganu Papena le tatalo Fatu ona fai na avatu Avatu Tu mai la e siva Sua sa pangai le fatu lima tau Ave ai oe ma moi te pea oe lo roto to fai Pesa mai Tele aulele Fa pene E mata fia E winga tau Safia Tele aulele Safia e winga tau Safia Fonga mua I whatalo whatfo I le tunu maritapo inga le nei tūlau rea uli ia o tala fo I mō lau noftapo I mai mō motale te mua. Pato e sele matanga runga le soi fō mālo ina ele se seo na tuina le teini titila I ki mai su teste sanga o se mafine lus tu sanga I falmai. Mo mia le longo ino le pāle mi o fiti malenga ngā toa ta longa. Le ise malatu mao chai o pateia. I le ise ona panga au whaatali mo le fusuanga mo le tau I umo shamping. Ia whawhamai e whalau teleno nei tal fau. Ua whaato e sere matanga luanga o le toi pōmaro I nani sila o na o le seste o na stai stay o le teine te sutas te sanga. Ma le manatu o le mafine luas futu sanga. Ma tau fia le no whanga mo I lato e a fianga o mafopau I le whalemai. O lea teine titi sa I saia I lima I leo ina o seste o na mai tawina. O lea mafine matua ma awina tuai le no whanga le Henry Bennett Center I le whalemai I Waikato. E poti ai le rominga le New Zealand Herald. O lea tēnei titi e ia whianga o le olo maloloina o le autism. So e le mo whai ana tautala e seisi. Ma tui ai se tui vai la au I le whanemai. Pa ari ere matanga ruanga le soi fō maloloina ni sila ale te whatu ora. O se iloi longa ma losi o le a whai ane e tiltiri ai. Pe iei ni vai la au sa tuina I le tēnei titi.
o le ofisa sili mo le te mana wa tu mana wa taki ale matanga luenga o soi fo maloloina Kath Cronin ai falia o tine titi sa wina tu le vaingo ngasi whana na tu le whale mai wei kato e leo sa la tu lo ngoine leo whainga luenga o le mafi de mai sa misia mai au na tau fia mo tong tinga se pulu lua i tu la muliane to e lo ngoine leo whainga luenga e se sele tine titi sa la tu sa saya mai leo le mafi ne sa la tu lua i sa ilia ma ia whato e se ai ilia sasi ai ngore tene titi sa se ono lo kaina sa tonu watu le whale mai ma ame le pale paria le pale mia Christopher Luxon ia ne ia sa i linga mai i lea whale tonu o le soa tonu mai ele pale mia pa pone Kenny James Marape ni Zealand bola nasi singa whale malo moa se tolu le a whelo ia Marape i le pale mia ni Zealand Christopher Luxon i Wellington ene pōna name wa whata oto le a talanoina tai o tunu e lua i mata upo whata wa inga investimenti fatto anga fainga paiva o onga ma le puipuinga ma te sei matunga lunga le pao tunu lua la saini ni sila ia le ioenga o fainga pa anga i le lua fema le futasi lua fema le fufama pa poni kini ina wa mai ase felo inga fa va manu lua o se fainga malanga mua le Marape ni sila nei tulu mai o na toi firfilia ve me palmia o le atunu i le lua fema le lua o se mea whainga nga whaua saina, e mo whauna tipi nei waia mo whaamtalanga pitu silio na marupui e lalo le sami. Sa langalanga ai popolenga mo upenga o ta inga ale interneti. O se lo minga wha engineer por engineering journal, a saina o tā wai, ia lea mea whainga luanga e mo whai o na sao i lalo le sami. E mo whauna whao ngai nei te mai vaa lele where lei fo i nei po drones, e whao ngā mo ngā luanga la bea e tanga civili. E pe ta, o le potia vanga o tala le South China Morning Post, o le me whainga luenga e wha no lu ina e whesuia inga matau tio pulenga o ngā te whale i le ke lope. O le pāre mi o New Zealand Christopher Luxon ta i tā uala matianga, u whetai ai mawai lalo le sambila nasi stinga ini tia le vasta rai. E unole malona tā ua o le me whainga luenga saina. A sa ia whaari ai whapea ini nai masina o tua nai. O se wha matau fōu wāri a ane, i se whaaleanga ino ngā luenga te tele pe o waia i lalo sami, le o lai le internet. I rana whainoa inga ma le au tu stala le mai ai o le fōru tangar ka peneta e le songa fuara vasto nei, Wellington e. E na tele ilo ina ai lea mea whainga luenga saina. E sa ia whaasino i atunu i le itulangi a le Baltics i Europa. Leo lo su e su e na i Finland ma Sweden. I a whianga sa iei waia i lalo sami. Ma ua sitia i lunga i le petolo ino ngā te whale o ngā stami atu nu o le Unia Europa. E betai, o le wha matau sa wha i loa ile la matia i le Pasifika. O le o toi ai nei se tūlanga ia awhia ia peona wha adia ia lakam. E la te mai nei sa ave i aile langolango New Zealand se wha matalanga tustia Amerika. I le pui o waia i le ritikai sa wha matuina. Patasi mai se tunu e whai pa angai malo o fatasi e betai. O le telo tunu e lei saini ai. O se whaamtalanga sa samalaina fōi mawhaitoi nei steina. Le sa lato ke e naile li liwo a Amerika i waia i lalo le sami a vema mata upo whaporkiki ma le puinga. O se tasi o sui pāne mea o peti wa i whaali o le pāne mea i asiri veni rambuka. O se tangata pino sili le ona le lei. E le toi whātula e mai o fiti le mai ai o spuru ono tau sanga o pūlenga pūle tū Pasifika. O le tali le a manoa kamikamika i le taiulu o le leipa Mahendra Chaudhry. Lesa i tapa ina le vastoluai e rambuka, o se tangata ele o whetau i eri te i o le tunu, to e wha wau le ese ona whai unga whaia. Tā whai toine Chaudhry, i le toi li liwa le whai unga rambuka, i le toi whirwhilia leo le tamata i whai pule, i a Linda Dabuya, i le kāpeneta. Tā whatu i le ese rambuka, i le tamata i minta mua mo tamata i mitina, le maiti mapui puinga. Ina ua mai o nā dia iane se ata video o Steve Telenoa i se fia, a o lumana i le Christmasi. A sa whaarea sui pāne mia manoa kamikamika i le le turi sila Pasifika. O ave ato o tōna lango laura mpuka i whainga malo so whatani. Wa ia tā wai o nisi o tangata i le o pōpoina ni tala le le i ni tala noanga a o ni mea moni. O rampuka sa ia toe whatula i mai fiti mai tulanga whainga tāsa i le fuwana tau sanga o pūlenga pūle puri tū whakita. O rampuka sa ia te ia whauwalenga whawitipita mua o whainga malo o fiti sa iang i le awhaiv se lau valsul fitu. Mai tonga wo o tuneri tō se lau tō sprima i la tō wawhia le ngāsi ngāsi o le tenki whiva. Le māsira taluai sa whorofolai i le maro tonga i le pipisi o le whiva i le tonu o le tunu.
Pari ai e pulenga, o le tō tero i la tō wa apia, o le se fulu i te pumariwa tō sanga, i le mātua. Tā longa, o chai o petaia pe ona le mau tonu, o le a whaatani mona na pusuanga i le tau whainga umo puso lololangi, na o tau teno, e na te lewa ai mawa lalo i le iste na panga, i le tūlanga e pe ona whaingoa ai lea kama whanau sa mo Australia, o se pusuanga e whaawa wai o na pisi. O petaia o lo ia umia le pusa le IPF, ma le champini o le The Ring, o le aupanga o le Cruiserweight, lua so fit fusu anga i se whaia ina, o le a fusu ia Claudia Seguio o pe Italia, e se fitu fusu anga i unua mas whaia ina, i le asutonu le masino me Gold Coast i Australia, o le fusu anga mo le pui o ana champini o whaia malona loto malie, ta wha maonia le vastaluai, ina ua mai ana na tūleia e pulenga o peteia mo se fusu anga tele, mo le tau whaia umo champini ma le tama Mexico, Gilberto Cerro Ramirez, o Ramirez, o lo ia umea champina le WBA, ma le WBO, ma o peteia o levo na nau e fusu iai mo ia fusu. E pe ona whainga tae ona tā mawina se fusuanga, tau mai ona man malo, iana champini le tauta Santa Wine. O se kuio, o Italia, tūlanga tu whaia rangi, e le whaatūlanga na le vaengo whai pilenga le IPF, a ele o whaatūlanga ina le te pulu pita lunga, i le vaengo whai pilenga ale The Ring. Ai o se whaatula ngana ele o manatu mama iai o peteia mai a tā uai le vaengo tala le DAZN, i na ua whaamaunia le a fusu anga ma te guio. Ari o peteia, o le tama pina sili ona le le, tau fwena fusu le stam pina sili ona le. Mai lua ia fusi o lo o ia umia, lua fo ia fusi o lo umia e Ramirez, ma ua mana o ia finau mo le fusu anga. O Eddie Hearns o lo ia whalau te le na whai pilenga o peteia o te tonu, o le aia tā mawina se a fusu anga i to sanganei. Ia Ramirez, e fōringa mai e mua whātau nula na matawha i oi whātula pono mo le mua pusu. E pui ana na fusa le WBA whāstanga i a Uniao, to Kitkos. O le au soka alia le All White City Sila, o le anga i a tunei le tamalasanga di porolanga le stoka le FIFA World Cup, lua whemare lufuru ono. O le la tumanu malo tolu i le lea i le autotoa New Caledonia le pōna poio kilani. Ta lava le tau fiai le latu malangatu le tamaristanga i le tosanga fau e whai a Amerika, Kanata ma Mexico. Petai. O le awa le whai a onga i a Darren Baislin, ta matua i ta alo malosi na ua mai ale awha mua e neiti aina maua. Kai longa na wha palo i ta alo New Caledonia i ale All White, ai li taina le malo longa, i le manino mai, o se ta alo whatau teno, sa suia i a i le awhalo na lua, ma le ta alo pui pui. O whaseling yes e li tu se tala umile la kapili ki Australia Phil Rothfield, i le tau tinonga Joseph Aukusa Swali i sa whaia i le la kapi. I lona whatu sa saina le li tamata alo liki ar kalapo Penrith Panthers, Dylan Edwards. Swali ima Edwards o lo tau whai malo lo i te mine ima i la kapi, o noni mane o a fiai i la kapi. Ai o Edwards sa malanga i melepone a wai li ta i le whaia onga i a Evan Cleary, i le tālonga talu e nei mal Melbourne Storm, a Swali. Sa malanga fo i melepone i le whai, unga le vahasa te wai. O le esesenga, o Edwards, ta awaiati a Cleary, i le poto whai a onga le teimi o le tālonga mo le tapo i o lana au. A sa whalia Rothfield, o Swali sa malanga i melepone, e matamata i le tū ngā ta valik tū a le F1 Australia GP, ai o lo ta alo na au le Waratahs, ma le Queensland Reds is tupalaka pipas peka. Ani e Rothfield il por kala mele big sport to breakfast. O le hulu tala le olan tala pe o Joseph Swali, o se tamba peste la uloa, e pe o se tamba talo la kapi. Swali o lo a pia de vai matua, o a vema se tamba talo la kapi pito tom tele de fenga inga mara la kapi Australia le ono milion tala, o de fenga inga e lima, sanga. E tala nanga yasto, ma wale ono sai male loto fa maoni tina tauma, manuia, toi tu lao le oli. Radio Samoa. No vuelven más.
ki le toa e pe o le whafunga GML le wha ili le Dr. Rome Band. Ina was full mal fitu miru telu te ni le tu lai lua tolu wan tuaia telefon ma ya se uli malam lefi le ding fo ya wo le man tungo fiola so lua so lus fulu lima o le basi no mati lua fe lua lima fa telefon tu ya mari tamale ainga ya but before ya va pe ko iko wa a mi esko ingona nai ma ma nai ya o le menta o la vai alu fo ile ustai le tinau tamaiti ya malanga tu ai New South Wales al want to lunga nai fe le state malosi o Queensland ya to ya want to ai fo nai Adelaide fa solo to ai nai Melbourne Victoria ya mai na fo i Canberra le mo Australia ma lo tu ai li nai le on sa ele asi me silian tu nai lo le ustai o si tai silian tu nai lo le nga o le ma mo po yo ya utili lola ye pe ai sma moi pe fa pe i manga o na ma jala van tul jina ya sina le ole ma futo le di vang ole oni e langa jele van jala van to ya arona sila ma le lan to au fenga an wenga e nai o tara ya ma loli le fa yo le faiva yo to inga vai toni o le tau ma fa fa a fa tenga lui tono se warehouse ya e ta puni uma ona i tu ai le savidi yo e pe ia ne ke kongo de sona ia po le potu fo le fa an wi le afu o le swimming pool e ke fa longo fo le pe ia o lai ke kolengi le so anto ale mani ia voleda e va vina e lusi e le tala matango fiele no foi tau antua e lunga i le tanto o penga te fai langi le ale TV tasi tonu o se alo le tanto tunu le anga kasiala o foi kau kui ia na o fa pea le o u ia anta a tonu se alo le o le tunu o le upu o le ngofa peritania neyem muli au masiali o se tasi o to sa fa pelea o na ia pulea lo na loto tolu sful maliva to sanga o le yeli au mawai na i hamale toni Ewe, Antonio la e mai mo iai pena e mai mo fo e lungo le TV tasi lanto penga te vai lang. Fo mele masino Januari lua afilu a whalo do winga o le tausanga na same vai tunei. Ole mamafa, ole sunga ia neiem muli au maseli. Lua sela. Iwa se furu ma le tolu kilo kalama. Toe fitu a kilo tolu sela au kilo kalama. Every time. Tolu sfuru ma le iwa tausanga o le sunga ia muli au maseli. Sa awidantu lea ile fale mai. Ile menta o le sepsis. O le sepsis i to tonu o lona toto. Rea nga me ka o le sepsis. Ya, o le fai mai. O le, it's a life-threatening condition. E mafua mai lea. Ona o se ona i to tonu o le tino. Extreme, it's the body's extreme response to an infection. Yo, ia nga, ia ele ole muta angana ole tala i le a fo I alo le tantu tunu. Famaila. Ele masino ia Januari lua felu fa, sa fa pele ona awina tuile de yalo Samoa. Ile falma. Ilana mori mau lungo le porgalamele le tai ona le la le TV1 breakfast. O ina. Na fa pele ona toiala mai o I lunga fo ile. Mai le pongi sa le sa ye o ia ile tulanga. Ole taumafa. Ea masafa peloa. Ona amata. Ona toi faila na mele o le diet. Man tua fai antato folanga. Ile amatanga o le nei tausanga. Ia, tausanga folk lua awhelu rima. Ora ala folanga le safai. Ole a au le toi tango I le urupua. Ia, ole a au le toi so. Ia, tanfola fas bovi. A le ole da. Ole a wina uma me lolo o le mamoe. O le ale uminga ko ma wela folanga dai le amtango le fu tusanga. Fa mai, o le masino no ve mai le tusanga na se ma vai tu nei. Ina ua ma vai le tau ma fai le diet. O le mesa tu. Ia sa le ma fai ona fa tu ma wina. Yo. Ia wa kusa uma ka ku. O unga fia. Fa kele ngo kom fai fo ia. E fa kele anka ko kom fai. Ia e pangale. Ko e vai an tanto le mene o le tamafa.
Ai whameo la mahasino November i le tausanga na sei mawai atu nei. Lea na toi a matai, ia le diet, ia po le tau mawhainga, a lea fo i alo olo tātou utunu. Ia mai o le mea lai pito sili o na tāua, o le isi lei tūlelei, o mea nei o social media platforms. Whai mai, o lo ia ila na TikTok. Ia po le upenga tu whai langi le mawheo na tuku i lunga wata ia ma videos. O i, o lea i to o tele tanga tolo o muli muli tai, whai mai, e o antu le fast fulu di mafi. A tonu ua silia antu ma le fast fulu di mafi tolu mail por kalame le tai o na leila. Lea o lo o lato muli muli tai. Ilana Savali, i tai au te tasi. Ia mai familia na whaamtalanga, o le social media, o lea na te wha tonu ina ma wha manato antu ia te ia. Muri au, ia e kakaunga e kūrunga ki anu Savali ngi kai au, a leo ngā whonga mua, wa lavar ngā ai, io kai au le sias. Ia mai, o le tūlanga ma tautia. Whai mai, o le fuaina o na pauna. Ioi, mai a November o le tausanga na sei mawai atu nei. O mai le aso lusfun ma lua mati la sto na i le na sei mawai atu nei. Saua mai le lua se lau iwa sfun ma le tolu kilokalama. O le ana fuar ka malo. Uaru esi, le se lau kilokalama. Makau kia, whamai, se lau valu se furu ma le valu, tesi ma le lima, kilokalama, le waiei. Mai le lua se lau iwa sfuru ma le tolu, sole. Ma loa le i nei, maka o kia, a ewa aila ia iata. O le te ma loa i le lusi le wa ia i le temine. Ia atonu i le ngantai i le tamu whainga le fo i ano le tātou. Ma loa le whai o le whai. E le o se mea whai ngofi, e mai se lava. Pe a whai o nei tamu whai lava na o oi. A whai o iese se o fisoso ni atu fo i le le tu lei oi. Ina ia wha amalo, si walo si aname. E le kaimi whio kasawari kai kai. E ki muro ko wha si lili mano no le so angare e kim. Ioi, a o sionga ponga. Ia la amisi a koe ngā maranga wha amalo stino, i le naso. Ai wha amalo i le nei alo le tātou turu soli. O le mena anawa i ruka mano, o le wha mai i le tala. E tai se furu li masolo no winganta i lua vai aso, whanto a fua. E o lesi pito sili, lesi vaenga pito sili ona tāua. E le o sila o ia, i whainu mera po o kilo ia e alu ese. Ai ua fia, e a ngai, e savali, ona o lewa mawhai ai ona toi mingoi lo na tino. Ia pe toi mingoi fwoi lo na tangata. Whamailan tana, a o le taimisa iai le whalemai. E lua konu laa, a wei le sela le ngai. Le mea le wai e korka maro. Wha maa loa li i muri a museari. O le makoa seki haoi. Ai se i umakura e seka. Ia ngā wakura ia se i whaifo ia. Ngai mea la hiki ia fwoi lute. Ia on kako whiloa i ele. Fere mea o tau tara le masangai. O iei o le awala papanga i ngai amle tone. Ele anga o. Ka miki o le kumalo matai so le whai me mawhai.
se siolo a inga se fisosoa ni tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au pui pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata au pu tau whemalanga inga. E au fiai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia i sou fale motu le lumanai. A whai fo i sou fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru wa yaso ta itasi se fulu e te aile whaa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matuipui o le flu, wala au telefoni, 255 iwa valu, mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tasilimo i tu. Amo. Failama by all
ta ulo ufia fia pua oe wai maua malingi mai e ya ulangona e mole wila ya ufanonga mafaiti chili ule alofa oi wasenga ue fati no alofa ya oe hani Supervali le puniala va nai vialani ma pese tapuni ma lo pese la puniala va sunga la upeni da ina o joy lus full family do che o de talo link to line tolu ya ta fo le tolu o dan tu tala e vei frua o tala talo ngala per tani le rivang o la only fa malo antia lo sina anti before you link to Max for me o la file fa nga koko o kamorva fiangi lua koko nga wa mu ngi ya o malo antia tia ma tau Mary tonu ja fa malo fo ile rivang o la only sto la fu fantu o le ma fu tomo dai Oregon ya America ya malo o militang ya to manu lupe ma fana ya te loa pe ya stauna ya to ona foi que me cara o ia o fa ba ele ama si chocako e sa o me menga ka o so ai o te antai le sia via fina o la wa lula mo mata TV ya ke ya le waka le loa ko ma semia e pe ya fanga ke si voi le lu o fa no to pa o me le foi ko o pusais anga pa o ha ka pung o ko fa no tol le la mar mala mai ko rum ku o fa pe wa ma ka fu nga fe wa i mengi o sumu ke mingi o po o le mera ki aka ko zanga nga makala le fe ko ko o pusais wa nga kala fu le ko ka pu ko e makala o fa no ku bo le ka pungi ai kala le mu o fe ko o microwave o fa longa ku ia wo la mer kamanga kama fu di nga le lus fu se ko ngi ola o va pe o mai fu la kama ia so ai o wa nga ku le chon ki ala ki ke fu lu va pe ia o le me la ki aka wa o le va o le kitchen ma le me o le fu o le potu ai le ma ko fa
E le mole ka ole mole sliding door. Ora vera o kia kai. Wa le ke ngofo le ia i mo le poku mana lo. Au ka ngoroka pe TV a wengi mana mana. Au wenga ko. Umanga fa ave vela le mea. Sa unga kane. Kana le mua le le fekoko. Sa wa sa fa i dungo le laula. O fa longo pa o me maris. Pa me le ila sa o le yala o maki. O ka mafu ye wo mai o fiu fa ka liki me o la le mori. O fa pe sole. Ke le lo pe fa fenga a ia o ka mai. A le pongsa. Wo ke e fa tori. Va ile holla le mori. Ja, ole afa e ngi lo swafa. O lu. Je yu maka wa ku swafa o ka mai.
fianga na o le rivaingo la wuli mai le Pacific Lam Band i da unto se fulu ma le ono minute ona tale o le tu la e tolu. Fi vola nganga le rivaingo le tanto polka me o le wa mo le tanto filo inga masani ya wuli ya on so luma stofi te tasi ma le vianga ya le mo ya va mai le vai le suyo le tanto wala leo ono fa pele ona ngalu puto wa i mai tonu o lo tanto fa si do manga i Samoa ya wala vale lo puya li o lo topa ia ma lo to malu fa tala va tu lilo ma lo ngalu e ma lo foi lo so mai le verso mo mulio le ma sina lo tonu le tosang O ka se wawe a whonga mua malo le tawata i lau tō whae le nei fo i vaenga o le aso lua i le lofa meleanga leo le atua ia wha whaelo i atu fo i le tātou atunu i le tātou por kalame le nei ma le tō wha whonga mua mai au kilani ni usila ia u whaatasi atu mai Samoa nei a wā fo i ia se tala ia oni me olo tupu le tātou atunu ua maua le tātou por kalame i ma tātou whailoa i fo i pe ia o whailoa inga masani tātou whaatalofa ma tātou tala noa ia o le vai fofo sili lea o le tāua ia o so se whawhitau li lava ia o le fia ma le ata maua le fia ata ia e ngalo umati ngā o le aso ma lo se fo mia Samoa i lau mai mo whaafonga mai. ya ua tanto yeile vai so mon munio le nei masina lo na tolu lilo ya tonu fo o le nai fe ngaile tu fo i manga luenga ya la nganto fo i leo fa na ia onga ya tonu na wa mo motu wa tanto wa onga na ya no nai va vena amanta daiao ya manto tele na va onga tu o ile tu lai tolu ya wo li wa so fuanga ile Australia o mele tau i Samoa le ya va le dia solo Ia, o le taule i Samoa i le aso, i koe ngā mea whainga le whai mai mea aistangata e pe ka ke whaanga ngafu e pe whawhi. Ia, e le la, ia, e le timu telefoni. Ai, alo alua ka vai a kulesi pe lua se kongi ke vai a koe le iku, o le maulu, ia e koe kulesi ku, whainga le wa, wa le ai se tau e tanga tasi ai ia le tatou atunu. Ia e whesui ia i lava. O lo o iei le tūlanga whaile le tupa olo, aua o le aua le upusa oa, ma kua kele ale au i runga leo ke kirkilopi ei. Aua uli la, ia e pe a tō maini ti munga mani wanga tele, ia e le ai o le ana o le maa gulu. Ia a maua alau fie, ia wafa inga luenga al tātou atunu i le aso. Malo fa taimo le tanto li poti a po le talafo le tau i le dei fo ia solu e pe ona tatou fesila fa iai. Lilo o leana tatou tuli a le komesina o le matanga aluenga fo i o le leo. I se tūlanga e pe o le iai nisi o mata upu lunga mala lo ai lunga o upenga tafa i langi. Ia si o mea sofiranga lo o elena iai o il fatalanga ma le fionga le li komesina. O a uma va henga ia le sound o ina. Ia mi se mata upu o lo lunga mala lo ai firanga lo le turu elenga tai Samoa. A mātou ni New Zealand malalangi anto. Ia, whamalofonga mua o le whaasaonga a wafo i o le porkalame al TV1. O le interview o le whaatanoanga al TV1. Samoa Broadcasting Corporation. Broadcasting, ia. O le whaatanoanga la si tamaita i reporter o Deirdre Whanini. Ia ma le fionga le li komsina. Veitai, o le sa iai i ina ma le vaenga le WT Media. Sila fia fo le fionga ia le sunga ia Rudy. Bartley. Ia o ila taula nan po ia na upload le interview al vaenga na o tangoloa message loa Rudy. Pe maua mestata wata. O aula ka le sa mata atu iai le whatata noanga. Ai ta ua lau fasili. O le tele o tūlanga fo ie ua whaailoa mai le fionga le li komsina. I le tele o tala le o lo pisai nei le mata upule nei. Ia o le fo ina fasiningia le fionga le tamai taipale mia nafi. Ia mua lava ia ona o whailo atu o le tala o le saunoanga le fionga le li komsina e le o whaamaonia ia tūlanga uma ia e pe ona na watu ele tusi. Ia e pe ona tusi ia le tamai ia Lise Schmidt i le loia sili ia whapia whena tau awatulan tusi i le fionga leo malu Samoa. Ia mawhapena i loa ona saunua mai e le fionga leo malu.
i le mtanga luenga o leo se titilo ane tulanga le pole ale mata upule ia o le tulanga lale na le saunoanga le fionga le likomsina ai o le mata upule nei fonga mua Ia. o te iloa ele ua tatou malamlama uma le tulafono mea o le mataupu ua i le tangi o ua i le ofisa o leoleo ia le tusi lea ma o lea o le aawatu ia ua molia ia lise o lea o le atu ina atu i le faamasinoga ea paua la lea o le vailiu o te fia o ia sauia faamatalaga le tulaga foʻi lele o le saunoaga le alikomsina e lē faamaonia la latou suʻesuʻega mea uma ia na oʻi ai lena faalau mai e o paau a o lea o te lenga i longa detail inga ma le tatou questioninga le kaimini po le siningia le taimile nei o le mtau le ai o le wawe mo le anga o lona winga ua whaatali le whamasinonga mantua fo'i a umalo na whai mo le anga ia o le ala anga tu le whamasinonga ia o le na a e tate tala noa pia i le interview lea le fionga le likomsina a wa o lea ua whaamanino me le likomsina sa whai ala la tu suenga tolu wa yasu tolu vai ase tu so mea umai na whapena o na tu ina atu e le sungai ali sela na tusi e mwhao atu le leo yasili ia tolu vai aso la lea e o ai tu ai i wawau i le tu lang au i wawau tu langa foile le i le ainga le ta o i wawau ia e le ufa mauni a fo o tu langa umai na tu ina atu fonotanga e le Sheraton i o i mun fanua o leo tamana tua i e pe o ni ta wale fionga le likomsina o le tai muli o le fionga e tama i tai pāle mia lai wha mawina a wā mia nei wha mawina e ele whaltan malo ia a whai o lana maua ni mea po e ata le tai muli e koe o alai kua le footage nga sa whapena o na capture mai le tai milea sa iei le tai muli tokom ia o la whaltan le maa sina le tokom last year Pe uma le vai tau hui lelo au kuso se te papo o diu lai au kuso e a. Ia, o vai la o le taimina na ngata i le fio ngata me te pāle mia i oi mut whanua i le Sheraton. Ia, o le fontanga le tā ua i ai whirni i tamea sina. Ia, nā fo whamanino me le fionga le likomsina. Nei na o le tau so soani atu a le mai ava o le aso luatasi. E le aso lusful mo le ono le masina o ki topa. Ma kau maula ki kua u foi le sisi ngā fua. Ia le te vai tu i o le. Tulan tala whai unga le masina o ki topa. Ia, vai la o ki topa last year le nangata i le fionga ta me te pāle mia i o le Sheraton. Ia, o le fono foi le ta o e tau mea sina. Ia, o nau whamanino mai au paa. Ia, o mea umaia. Ia, sa o umai se su e ngā leo. Mantua fo'i whaamawina le urufale o tangata i tonu o le hotel. Ma lo urufafu a whai o se function na whai ei o le na la fo'i e maua le waitangi dei i le aso fitu. Ai o le tāua. Mana tua fo'i le fionga tamata i palmia e le o tu ua unua ina le tatamtanga luenga o leo. Ioi, e iai ia leo la to te whaavea ia, iai leo i lona maota, iai leo i taimi uma e o ailunga lona ofisa le whaasalonga o porkalame ma appointments o asa taitas o lona winga. E o tūlanga o mana na o e suenga leo. Ai e mana ia, ai tātou tātia i loi i le vaenga le pe ona whailo mai le fionga le likomsina. Ia ai se tātou tālia le whamasinonga, awa o lea o whapea ua mōria ia le sunga ia lise. Lona winga lai o atu le whamasinonga le mta o pufonga mo. Ma lo whaptai lilo ia tonu si tātou tāle. O la fole aso le toi wala wina ele mta o pulea mi se le fole tūlanga le tusi. Ua e mausa kopi o le tusi le na wina tu lea o le malo. Ia o le komisina o leo. Ma isi vaenga i o le tātou malo. O tele i mausa kopi. Ana na o whaalongolongo atoa ia i runga launga merkusi. Le o tele a tangata lau tusi a wai nei. Ia mara o whaalongolongo atoa ia. Ai o le tūlanga le na o lo o whaamaunia mai ai le fionga le komisina i lato suenga wai ai. Ia umalona lato suenga wa lato tatanuina o le o whaamaunia ia tūlanga umai ia watu tusi. Ia o le la ua anga i lua. E whaia mo lianga o le sunga ia lisi. Ia le la wai ni mtaati ai le mtau. O entamana tua le temi malaso le na tula i mai le whana wale mantu ia nei a lilo. A wai fua e ala na whaen tula utana hui lele. E ala na whaen. Whale mau atu oe.
Po e tau mana tua le vai temi tonu ale na tupu mai ele whala wala mantu ia le ai tonu le tātu o turu. Ele o afo ni ele o maua mal taimi nei ele tūlanga tonu ale ele whaala lawe matu ia a fonga mua. Ele o iai fo ia se ele o mantua le aso. Ole ai pei mantua ole e mua tupo whaala lawe lea. Langa le whai ala wia tala ole taimi na mua matau wa ai ele telo tustu singa ma tūlanga i o mapuna mai lunga ina ua whapena ona whata umamori anga le whionga e ala uni i le taimilia. Ia o kawa aia koe loi fake pages, wa ka momo e mai e lunga whamatalanga ia. E na mua la tu pul whala blawe lea. Ele iei masitala na o whaarango ina ia ui ele nā taimi. E pe o tau matea fui. Pora e se ame o mai lea taimi ia le tūlanga lea o whaailoa mai ia tūlanga i lea taimi. A walewa ana i ele maliu, walewa na maliu ia tamaita i format. Ele iei masitala na sawa ele nā taimi a mea la o ai umai la tau o lo tau a fia i mea lea matulanga mwhapena. A lea la wa pei wa nei, lea la wa pei e mapunga mai la, e makua sau malosia, e le sau fo inga le kasi mo watu, na e sau ai taimi uma, sau ai taimi uma le tulanga le olfai mai matu ua ia le whionga le tamaitai pānemia. E lua mena o mai tauina o lo faa pena ona faa li mei fina ngalo o le tātou atunu. Nisa o le tātou atunu. Tulanga fo ilele ele avea stangia a le whionga le tamaitai pānemia. Le wa mo lia lisi. Sa tam fai e faa se la mamta fo ielo ta tia tu tanga lenga leo le fo sa ofisiringi ai le to fa wa pa tu lang fo i tangi la ta tia taimil nei le fai mai la tanga ta wa tu nisi fai mai polale me wa le fai ai se fai ngai tangi na ale a fo ila le me wa lai ona mo lia fo lisi ele o tangi se se fa sanga ya lisi ele mfai na fai atu tala po le ala wala ofi fai atu ai tau ta tau maua le whionga le komisina o leo ina ia se i wha amanino mai le tūlanga fo io ngā luenga malu le malo ai te le la wale tilo le tātou atunu iai whonga mua ua o le tusi il mtanga luenga o leo ua o le lo ia sili ua o le ao le malo le wha atumtumunga leo le malo Samoa ia sila fia le tūlanga lea pe tangi la pe le tangi e ai ina mata upu ia lewa e yeilo na tūlanga fo ilele e tatawai ai mai se ai o tu ua inga e le o se tangata fo ilele whainga luenga taipe o tā ua le ai o le palemia o le taitai o le atunu le ai whaatau ia tu ua inga ia so ile ngā luenga ia leo e tūla i mai le puipuinga o lesi le tūlanga tā ua i la ututilo tu i whatu stala i tūlanga ua mai ele mta upu ai mana ia pia maua ua pa au sa o nei ai ia o lo pisi ia le whionga le komisina leo maua mai sa wanoa o te iloa pe a tai au i o mana i te le maua sina amtalanga tu se whaamana mana mai nai mta upu ia lua o le fo ua o whai mai isi whamtalanga ia ua fe au mai o samania ia pe o isi tātou tala lo i lunga samania ia mtanga renga o leo tūlanga mta upol nei ia e au lava ona sa i po la tonu tūlanga na sauno mai le whionga lea malo mtanga renga ina i whaia ia o la fo i tilo mai le whaururunga o le tātou atunu i le tūlanga ua a fia tua i le taita pol parimia ia a o tu ua inga ia le la wale fa mauni nei watu la fa masinonga ia se fai unga fa masinonga iai e o le fa manino mai o pa ia o le na fesilingia ia le sunga ia li se i mau o lana tu saula na tu si o lo iai mau faitino o lo ia te ia ele o fia mana o tu ina tu ile taimi o le fa manino ili se lunga o isi ana live patato mata ti mai mo ele tato tu lana fo site al manga ia lan mea awakulai o le whamasinonga, se i whamatala le mai e le whamasinonga, le oaitonu ai awa atua le mea ka o le evidence. Ia, mea o mana,
pe ia se si awala e ave kongo fa masinonga le e tenda ia mau faitino ia i te tonu fa masinonga se mta opu Malo va taia lilo le no to tango nei to lava to tong fa yesu e le tali ola usili no fa to po la tonu wala vaita le nali potia ma yele mta bule tono le tatu tru o lungo le o penga te fa ilangila le New Zealand Herald o lo ta wa ma ye ila so tolu sfulu le masino me lua fe lu sfulu ma fa o lo fa pe me yele fa mtalanga o lena lokaina ia ma cha jai lo ia le tumita ia sia figau ia ona o masal salonga fo ile le tulanga ia pe ona yo ona o yele mata pule a faila o le vai temi le ali le ma ya vale na tula i mai a fai ungo mea nga ia yuni a le foto ali e mai o le amakanga le masinga nei le na tawali ia e mai le tanto mta pune lo knowing yungi yu lai au kuso se tema o ke topa november te sema yang wali februari maki soli se fulu masing ale foko a mangu mai lunga le mata pulidi longa winga la tele mal mala polan men tuai e se la sa oi fina kano ye le tu la le men tuai na sa widu ia o le tūranga tonu ana le whaitata facilita ita iai wai pe ia una o ta ua i le tupunga o me tonu le tata watunu a whai o mea tau sanga na lena e le ai masa kalanga o whaalonga ui iai by the end of January leo te I recall o le taimi tonu ana na o titilo ia ui ai lunga o kasi mai lunga ni saua a mea nau whaupunga tangata fo ie whai mai lunga tata social media ia a lea la wo mai masina ia whasono mai a February le wo mai a mati a o whakele ingala ai o le mea tā ua i leo titilo iai i tūlanga ia whanga mua pe tata la noa i fu. O matua mauti noa i tangata ia lato te whaia mai whasa launga ia. E sa o mea ia le whai mai i. E la ia masa whasiringi ia o le side. Fwai le wa ele ave se ta ua langona tatonu la tangata. Ai o le tatonu ngo tatou e tauna sa ili le mea moni. Mali fa maoni e taula ona tilo mai i le isi tu o le isi tu o le tu o tangata le tu o ia o le tu o le malo o le tu o le leo e tu lai mai o le tali el fa masino ngai mta upuni o fea la le tu fa maoni a wa a file fake page le ka ai me mai lunga i sa wo lola ia le tu sile le wa mai ia o le tu langa la na me na le man nei ko se yo o tul famasino nga se famanino to ono tangata na email mai atia pe moni me uma ia o famatala ina uma ia tulanga uma foilele awa to te vave se fai se tato talia lupe mau te tilo le sa ilinga leo le tu ina tu molianga o li se famasino nga ia o ina la talia to fisit e wa o istanga tale ma kwa fe kai mai o kai le fi mana na o i tulanga ia ele fi te tira foi se tala fonga mo o matanga ia o tala wala la fo mai il ta to manu e o le tulanga tawa ia mana tua ila to lo la fo tala ai ni ya o to fa upunga na mana ia le ai ni me moni mani fa mauninga ona le leila ai a fa ile ai o longa winga la o le fa valea o ko iska ioi e te le a wai tu foi na te le la fa valea ku nge is nga le la fo ko le kala le ia masawa ia ngala ko ia e tau na te lo le se ia le o sa ile le mata la fo ia le o ele o fa pe o fe fe ile se tau tala mai la sa uli se ia balana foi tatanunga le foi aku le tata o la fa masinonga na mana ia la ia le a wala la fo tala taimil nei e tatu tele i mauti noa wa langa le one side al mele ke va e kuai ya ale la wa mai so nga mo leo ya abelo la fa masinonga ya tatu mauti noa i lole ina ona mana ia i lona ia le ona fatu afai i lole on tatu tala ina ua tatu mauti noa ta upu le leila e saola le ai makwasi se ya va ila auto ia tulanga le tele o i tu e titilo i tatu watuni
O lea na umai tawan tu lilo mai a vai le sa nonga po fa tanoa ngā tu stala ma le fionga le tamai tai pāle mia. O le na e awang. A tonu o le whina o iele sili le tūlanga ma le malta upulawa le e tasi. Ea ta ilo nei te ua sela u wha alongo lilo. O le na u tau maa wan tu foi le. I le teimile na tūla i mai ei le malta upule ni. O le na sa noa mai e le fionga le tamai tai pāle mia. E re i ei tono sa mo e le teimile na tupu e le malta upule. O ke rei rora e sa o le sa no ngal pal bia li lo ia. Ya, e moni sa o lei lava ia a fa pea o lena fai sailinga leo leo o le schedule umal pale mia i le taimi mai le vai aso a toa alena. O le sa o e se so nga leo leo. O tickets o fa mau maunga va alele na nga ia i fa foi i le vai aso lena. Pe moni o lena puka ele sua forte mai tai pale mia. O mea umana lena o mai e mtanga lwenga leo leo. Ele i fatamala se so nga leo leo. O ala i tangata lea sa malanga fatasi ma le fionga tamai tai pale mia. Na o uma i le fatatanoanga mtanga lwenga leo leo. O le movement uma le fionga tamai tai pale mia. Peia na uta ua ele o fatamala le puipuinga malon malo le tulanga lea fonga mua. Mai el taimi na ua langa mata upul tata wa tunu. O le tiutia lea ma le faiva lea on tanga luenga o leo leo. Lato security. Ya, o lea lava la o lo fafoi a faila o lea e whamaunia atu na ele fontanga na awa ia tu ia le fionga tama te palimia i le weekend na tu waila stona. E vato a maua i le aso ngafua ia. Ia le whawhitauli lea pe o na tu lai mai. Lono winga na, ya. O lai tan sa o mai i la util tilo wale wa e fasili mai ata o sa uia i tono le whatanoanga ma le fionga tama te palimia nafi. O langona o le atmosphere i winga faalia awai ese ale me po akale ko kikino mai ese alo la talata i le laulau le afionga tama tai pale mia mai tilu i folinga ma le langona la te ai te ia o le upu ta ua na o mai fia mea nafi tele mea o ngai faalu i lo tai nei mea Mata o ina e ta mai ai o nei mau whamtalanga uma ele o ango ele pare mia ni mea uma ia ai o foi ai san lea tu tai fasilia tu ale sunga ala no lo Samoa observe ai le fi foi ala sa tangi wai il mo le ta le le o swafa il tulanga le ma kwalu ru mai o ia le fionga fi me ele se me la fai fona mau forte no inga o la ia lona langona malona mautino se ongila mea o la pisia ia side na pan mi a le la o tata o pe ya na o fayat talia pe alu pe ma un tata o tinu nei va se tala ya le se tata tal tilo por fa pe i la monianga o le sunga ya se le la tu ina tu fam sno Le ma lo fa tai ia tanto talia la wa o le menta o le wa tali mai le malo. Antonio se tasi o manta upu lena tuli mai fo le vai aso na se ma vai atu nei. Ia, o le tūlanga e peo le ele tātou pawa, ia ma taimi nau a wha tūlanga i nai, ia ma le mea na a manta mai ai, ia ma le motusia o wheso ta inga e wha la wilo mai ai, po le ale mea o iai, na pau le mau antu fo i le saundoanga le fionga ia ngal ma le mana au tangawai. Ia le tūlanga fo i lele na mawalo waia wha mai leila no le palapala, ia ona ngata i le nao le wha mtalanga. Ya pita yo lena e a waile so na fia lilo mai. Isi au mia sa te lenga ole. Fam tali na mele songal to mai tai pale mia. Ole mta ambu tau le EPC tono le tanto tro. sa le la va fonga mua mai a February o len sa no le fionga tama tai pale mia o le fa maunga le ale EPC o mea na tupu mai malo na fa ngasolonga mai a February sa fa pe na il fa fitauli le na pe mai le tato motu nei upot ona o le tūlanga i underground cables ia po o waia malorosi foi lea laina malorosi i lalo le ele mo le tisi mai la i le fale afi fi anga ia anga ia tu fulu o so le ana mafu ai le pe aso luas fotolo February o tausanga lava lea ua toe fale tonu ai wa iai nisi vaenga lava o waia ni ua fale tonu
o le aso lua sefulu lima o Februari o le tausaga lava lenei o le louloua o le tau na mafua ai le faafitauli paʻū laau i luga uaia le ana tapē ai e faia galuega ia o le aso iva o mati ia na faapena ona toe pe atoa ai le tatou motu nei o polu aso sefulu iva o mati ia ua faamauina iloa le sefulu iva o mati faamauina iloa le faaletonu i afi e tolu afi muamua o le generator 1 i fiaga le 5 ia mekawati e mafai ona latou gaosia ua faaletonu le piston o la foi o le pisi e kaʻua i kake malamalama ia ua foi e fai pasi a loo koiʻiga i aso ia o le meaga le kau iloa kau malamalama ai peia le meaga o le piston afai la le piston e mafaatali le mea oka mai e se fulu masina latalata i se fulu masina e faatalitali ai o le tatou afi numera fitu i tanuga manono le ufailoa le fioga tamaʻitaʻi palemia na te gaosia e tolu mekawati le malosi a le tepo chachalaga ga faaletonu e fava i aso e faalelei ai le tulaga lea o le afi numera muamua i taʻelefaga o le tise lea e gaosi mai le suavai ia e 2 mekawati le malosiaga o se vaega la le bearing o le bearing po le peʻapea ia ua faamauina e tolu masina e faalelei ai ia ua ave esea mai ai faaletonu uma nei le sefulu mekawati sa masani ona gaosi mai e afi e tolu mo le tatou atunuu ia o le malosi lana o le tisi atoa ai ma le auaunaga la lea ua fai ai loa la i le auaunaga fou lea e faasoasoa ka pē i lesi afi lea pe uma le vaega le supply mai le afi lea for example o le afi le fiaga afai o le supplyinga le west le east coastal areas ia na pē uma loa lea pe malolo i koma ia e ola lesi ia uma na tapē lea o lesi afi e ola lesi kolu afi e faailoa mai ua faaletonu o solutions la ia le malo o latou au e sa loa lilo mai ava antonu se tasio manatu faatupu manatu le nofo lima wana ma wantu ia le way solutions mo le mena len sa a fai o le tupu mai faafitauli o le ale vai fofo o le ale tula i mai le malo le tali mai le malo pe a fai o le ngaftia le fala popotonga le malo si anga tau le tise o la ufisili le wo nofo lima a fai o le fale tonu le tau len tula i mai ai ia faafitauli ni fa pe fe ona le anga uma fi tolu te mi tas e fa pe fea ona faale tonu uma fi nei tolu ile taimi e tas ia o le faamaumauga aʻu lea iai i mai le afoigi mai le saunoaga le fioga le tamaʻitaʻi palemia faafoga mai failai afoga mua asolufu tolu Februari lua felua lima o le underground cable lea mai fiaga i fuluasou lena leaga ia Februari asolufu lima o Februari lua felua lima other parts na toe faaletonu o isi vaega ia na toe faaletonu o mai lo le asoiva o mati loulouā na o le tau lea na toe faaletonu ailoa ia le ma pe atoa ai le faakolugaga pe atoa ai le tatou moto o polu o lona uiga la e lē ona o le loulouā o le kau le faisao i le mea lea a o le 2 o Februari le faisao uma i le mea lea malo antonu le sia usili le wasau lo mafaufau le vaenga le awa ulia le mai wa teilo tona mai umai tonu li poti o mei o le alto inga maintenance le na fenga yai malmalo si anga tau ele tise e maintain ai afi nei awa ava pe o la sa faisia ki pe ta i ono masina pe ta isfululua masina antonu ina te tau na lia e mai ai li potia antonu le mele o le afi tauna fa le tonu le tolu i le ono masina i e pe tonu le sefululua masina
Se i vanga na o na foto ale anga fa tope tope ia le masino February. Ia ma le masino matia tanto wa fine ia li. O le tūlanga fo inga le po le ala e fo lo minatu. Mana ia lau fasili. Wa le wa kilo kulanga fo inga le o le tuli matai pea. Ia baba ai le le ia iloa ia tu mau pea ma faa wa pea le maro si afi malona le ai faila ai le fala vela be fa pe nei tupu mai wa le anga underground cables ia i malisi fa fitau le tula i mai ai sau male le anga le kau e man kuala o se man o le a fonga mo lo te va ai tu yata le IPC Pea computerized le kele o kako meo e monitor le system. Mali. A faila o tūlanga na, a faila o tūlanga na, o le tūlanga tonu foi ala na le si tūlanga e faisau ai. Where once I, as if you for a computerized lo mea, e once I fale tonu le si mea e off, e ono off file system i le tūlanga lea. Ma ono le consistent ai, le pea o le tise maua pea le tūlanga lea, o le lawa insinia sa o ka ua i vale Vai koe foi. Wai fataita inga o lau ka avali. E sui ngai le maa. Ngango la kua sifi e se le maa koe whapi i e le maa fau. Mali. E ke wa ayo iei le kau koe catch up inga computer box o le ka avali. E alu ai ke wha alongo aku lai koe. E sa, lai koe kau read uma. E wha, so foi nalangona. I le whawhitau li wa whawhua sei e le tūlanga lea. Ia lea la lau ka whai whai ungai lo solution ngā le. Ai mana ia tāu solutions langa le wa whai ka mawhauwhaunga. Ai o le tūlanga mana ia mamata ngō whilanga le ngō kikilo ko lai work mai ana i tangata le IPC lo kikilo kui. Lai monitor i lungo o basic system. Le whaaluai. Lo no winga a whai e whape nei la se o man whangamua. Laua le anga le wae kai o le mawhainga o la a koa le e ke kilo ai lunga i loa le leia ia. So e whaongo offline masini lea. Ia o mea whai e kau mai o le PC, o pairings, ia o le pea pairings, especially le pea. Le anga kuloa off, on and off, e ongo a whainga i whai kulanga o le ka avili o ngā mea umai i le kamawhai apo metsua vai o ka ma kwa le leia la insinia mori me le ngia. Tūlanga uma whapena, ai o solutions la le malu. Le la ka o ku ia ka mawhauwhaunga langa ngawa e whaali mawhauwhaunga mai fo io ia i lau maintenance. Ale whaali mawhauwhaunga kwa ui lau system. Ai o solutions. O solutions ale malu. O afi ele tise e haya, e lima afi ele tise wa talanoa ina el kabineta. E mawhaio na haya mai. For now. Ina ia tatou whaaua waima malawea i e whawhitau li lea. E whaamoe la, e tau nuu mai i awhi haya. E tu samale 5 megawati e ngau sia mai. E ola il tatou el tise. I le aso limo a perila. E leo te mau. Aso limo a perila. Ia, whai mailo la ia leo o le saunanga le whionga te pale mia. O le isi tūlanga lawa tala noa ina ua whai unga whanoina. Whaatau a fifou. Le a fifou e wha megawatts. Mai le company saina e ka o le HMAC. Leilo e au wha uminga. Ia, e kau nguku mai la po se mea August. Augusto. Mantua foi a whangamua. Mantua o a fia whatau mai saina. E makoi malanga le kākala IPC o e area o ngai le whaitau ina o waifa sainga o mea. Mani. Io, na malanga la il e sa mantua i e tūlanga whapena na lono inga la o le tūlanga foi nā le whai il tato malo le foi sa whai mua foi il tato wafi. Ia, solutions la ngal malo ali whangamua. Lo whaawau pia ngā luenga mo le afi lona fitule i tanu ngā manono. Ma le afi mua i ta elfanga. E supply e le 5 megawati. E toi ngā osi e kise. Ia, o le malo si anga wha el tise mai le solar. E se 10 megawati na te ngā osia. Ia, a toaila ma le avo i si tia ile luas full pasene o le malo si anga. E wha au popo. Ile ele tise ngā osi samo. Ia.
Whamantai fia se malo si anga tau ele tise ngā whati ai le tātou motu o pōru. Ia wā le motu tele i salawhai. Ka kere u whaaronga ko ao kere minkala le motu tele i salawhai. O la ai o lātou i e whai o lātou maumanga whai lātou tonga la au. Ia mwha ngā soloa lātou pōru kalambili lo mea. E wo ingo ala usa vai inga. Pe whai mā koma mea ula ala usa vai inga. Pe wa umbalonga pela koa avelo olo le afi ngale le wa ola ya la le fainga me ma ko pe apen ma ko pawa ai ole tulanga ya le tawa ai tuai pe ta lima me ka wati le si afi fa le si ai lualis so ka kawalanga si fulu ai la tilo atu ya ile ya me ka wati pe luas fulu fo tilo el malu si angam fa nga osi le tisi I tono tata watunu e ele o ka o ngisingia ai o tata matematenga nga e whakusakusa I fika sin ta mai saunanga le fionga tamai tai pale mia o le mea lesa I u ia fontanga ka peneta ina ua au ia le CEO ia whapea fo ia le chairman of the board al EPC ina ia whamanino mai mea ia Ele mai tau antu le lo mai ava le tali mai le fionga le tamai tai pale mia o lo away pe le o ye sa mo le fionga le minister o ngā luenga tele fa pe fo ia le mtanga luenga le el tis. Olo iai olo I fontanga I fiti alfa mo moenga falana o afia pe ia o afi haya ia le e a wina mai lai I fiti ia e so swani mo tata watunu ultaimi nei ia e lua mea o le saili mai o le awala e mai ai ia pol fa vave pe ona a fa pe ma fai ma se soani to malo wai ker ko sko va le foi ngale ke le foi ngale sa e mai ma ko afi ia so soani e ona no ngala wa va me ma wa tata so soani a le e fa maunia le tala ale fionga le tama te palmia ia operila lo na solima le tau no mai tata wa fina le wa haya ina ia mafai ona tatou whaonga ina mo le taimi nei. Ma lo wau tai lilo ia whai le o le aso tonu le nā ia pe a whai o nei au nantu le I waa lalo ia po le waa lele fo. Lono winga le stona I o le vai aso asa. Ia pe a tātu wau liele le lofa malanga le o le tāmpa au sili. Ngā tāti ai I me tawafi. Leanga o le si au sili le tau avatu. Ia langa le pe umala vo nana sa no le fionga tumai tai pāremia. Ia o ngai ka penga mai ka o ka ko wafi e lima le haya. Ia ma tanto wafi fa tauna e lua. Ia I se aso o mua. O ai si va inga I e pe ona talaroina. Ile tau fa talanga le male fionga le tamai tai pan mia le so na fia li. Ia o le tulanga foi le pe ona overseeing ia ile stock exchange. Ati nai mantua foi e fonga mua le sa mention ile sa tala noa mai ia le fionga la au le mali to el tulanga foi le na press conference. Ia. Ile tulanga foi le e au ngā mea nei o ati na e au ngā mo le tulu. O le stock exchange, o le charter flights, mai saina. Ia o le free economical zone, le na ia tā ua. Ia ai na yeila lona fina ngalo ntu ina mai le sa ufa au o ina le fionga tama te palmi na ia tali manta to malo le anga la o tulanga foi le fonga mua e taua a foi ni ati na e manuia el tata o tunu ai se ai la nga o lo la o ya la uni malan fa na tau filo el tata malo ya o le foi sa maua sa ye tau finga mo o foi tala mai la usos quite give up pale. This is what my source said. Quite give up at central bank ile mea ona wa fautu aina fa afia mail IMF. Au le taru sanga tata watunu ina ia fai au mai pea tulanga whengale le new money e a sainga mea umfa pena ia o plan ia pe ona li sefanu o sa sinam tulanga fa pena wa tina e inta o lauti ia ai fa apea mai le fionga tame tai pale mia el tulang wenga conflict of interest o le no foi tonu il capeneta e deciding a mea ai pe o le ava tueta sanga le a pisidisi ala na fa na uti tonu I o lo no winga ele tal fiangai e o foi lo na tu malo ele tal fiangai ia o le talilana le fianga te mete palmia pa na le mta puna ulona ofisilia u ia e tele ofisili ai we tulanga foi na le o tu na o le va na pasi mta o
ma tatou atunu e pena o le mataupu a le ia alise le sa pe sa tutuli loa e tusitala nafi ia atoa ai ma tatou IPC Leli. awa sa ua le kot Ei, o a maile, ia wana wa ia le tanto wa fifa leo le official fam sinonga, na paule vaenga leo na tau mai tau atu, foi le saunanga le official sili. Ia na sa tutulu stasio potu o le official pe o se potu fam sika ilo ia ili lo mai. sa ona e potu sa tu o le telefo i o le maftianga o le office of sinonga i tūlanga fa pena il tatou fale la iei. E manga iei o le pa e manga ia kumai o le fale. E paua ngai mea ngai iei atu tūlu isi potu. Ia ma lele lei. La e ona e ma whaasolo anga le office of sinonga. Ia e pe ona mātou awa e fo ia nafi tatou tōla ulonga masani fo ina leo asonga fua. Le criminal mention ia manisi fo ia mata upolo o whanga solo ia le ilo ilonga o mag i le taimi le nei tai au fo ile ia mata upu ia e fofo mai lea e tu e anga ia tu ia ai o nisi o mata upu na maua mai i le whamasinonga te mana tua ia le whalewlawe fo ile sa tu pelua whelua lua mai i alisa le ana fia sita so o ali imalo le malo ia ma fao o li mai ala le fao ngaina o se la au malosi i lana uoteini o mai le soifua ma ta upula le na ia o le sa tu ue failo na iloilonga o mag e te ena e le ali imalo le malo i ona molianga o le lana tu o ana nafi e fai ia le iloilonga o mag po le hearing a o le mea watu wa abatu e leo leo ina i le whamasinonga. Wa ka milo milo ia moli mau au tua leo leo ia lena tu tu lai e whaali ia la tau mau i lumole o le whamasinonga. Wa whemaumo wa i wale o atu i leo leo. Ia ona tala noa la ia lea i tua o le whamasinonga. Ia nao mai lea nga i mai le fionga i le li whamasinonga. Ia vui Clarence Nelson. Ia mawhaapea mai. Ua mauti noa el whamasinonga i le taimi le nei. Le tūlanga foi le wa whemaumo wai ma le o atu i leo leo ia mau. Le foi lau whaailoa atu i lumai i le whamasinonga. Le leo o atu o mori mau ia. Ia ma isi wa iloa nafi ia pe tu ina mai iloa. Le warrant of arrest le tusi sai. E sai atu ai ia mori mau ia e to lua. Ina ia mawhai o na anga ia tu le whamasinonga. E tu sai o ala mon mau whamitalanga ia na tu ina atu i leo leo. Mon mau ia o nisi o le aingo le o lo molia. Ia ma le au whinga luenga fo ia o lo no fo i. O le ana whaali mai fo ia lo ia mato. Ia o le tūlanga whinga tālina. Ai luas fulmon tupu mo le mau o le keisi lea. Luas fulmon tupu. E to a wha mo le mau a noa. Le mana o mia leo leo. Al to o lua la mo le mau au tua. Le wale to yo atu le lana la yona pa mate mai lol tu stai sai na ina ia mafai ona abatu wai ala wali ia e mol mau ia e tutula e faila mol mau ale tu sai la wali ia e mali fina meo moli mau a le mai va o mai mo ma fa fu mai tanto tuno a fe ona wa man tu sia moli mau ai sola moli mau ia e sitting ia foi la pe i se mo io la moli mau len tu sia ali wala so fina ngalo il dan tula ke le ame ia sola ia ala kulo suil mol mau ei pa ke le ale ngasu ia ai e tulanga foi le o le tama fai e fai ngatai em tanga lenga leo wa pe a fai o le so tanga ma pa wala lata tele male o lo molia o tata o lona ainga ia male au whainga luenga fu ia o tūlanga nā lai whawhaingai i leo awai i tata o ma sa moa la kungu e kere meangi ia ai tausia ia po le aso valu la leo a perila leo tatu i elmi ta upulea ia o atu iai ia wanga ia tu mole mau ia ina ia wha au ia le la mole mau lu mal whamasinonga toe mention ai lona ta upulea lono inga toe whatulanga la e toi whatulanga sa so ala so van ia mauti noa pe o maumon mau pele ai ia mangi mong a fai le ai ro inga lai kaulanga e ngi mo ala fa va o ngi e ko ali mai
E sa ora kala ka me ki Ia foi ngi lele. e ngi mo mai ngi mo ko Lo inga ole si e unga liu lo inga I moli maunga pe a fa pe foi lele fi wo ko su e li. Ia, sound noi. e la le isi ko ia tatu mta sa a pena na fa tulanga na fi watolo po mo le lua vai aso se ia finalize ia mo lianga leu ai ole moniang ole tamaitai o tu ina tu tamaitai le pe a mal vai aso talwai le na ma wala na masanga watia ile la pisio la to fale tail Ei. ioi ia ai ile I loa ile a inga o lea ua whanau le tamaitai ia ai pe o le o tinga ina le tamaitai ia velo le whanimai ia lea lana o atu ai efa I fole li poke le fōmai pēnā I loa le a inga o lea na whanau le teine O le ia ale lea mai mena a inga tupu ile masanga lilo. o malili umal masanga mai mau talo fai. ioi o mali umal masanga ole tau tu yo si ainga ole la tu tele o iloa to e fo ia tu le fale tu li loa po o la pe le masanga I ole ai ole na ai ana fa pe fa iloa o te iloa I ole la tu ina tu fa misino man to fo I molianga o tamai tai fa pe I mata upu ia o te iloa ia fonga mua lua vai aso le tu ina tu finalize I molianga le na fa ta to iloa ia ia ma tu atu le avanoa e alu ai le tamaitai e su esa na loia e tu la imoia o le sina mata upu na o pike mai le whamasinonga o se mata upu tuto I lalo le mo li tu pa tamaitai pe ama fau atu iai I le mai mau whanau o le tūlanga foi e pui al whamasinonga I le tauina ma le whaailoa mata upu nei ia e mai sei o le foi sei tato mata mo sa tele a tala tato watu no iai I le e fai ai tamaitai nei ai o le tūlanga na le ua mai o le tōlaulonga al whamasinonga nafi e iai la mal maka upu ali fonga mua Ia. e makua gofo ai aso Ia. ta gofo a I le o le ele ua mai tau sanga o le tau le Ia. ai o le tau le o lo o le custody o lo o tau fia le vainga le o le taimi nei mata mai ai a te sema mata mai a novema lua felo sufa talepe ngaoi e sila fia o le cost a toa o le tūlanga na whai le ali ilia Ia. e over se lau wafi O sole. lua ta vale na ngaoi ta vale sufa afi sauka lepe le loka o saimoto o le swafa o le ali ilia Aquinas Nico Aquinas Nico po Aquino Nico sauka lepe le loka o le saimoto ngaoi ta vale sufa afi extrail Nissan extrail ngaoi ia whaaleanga ta vale na ia ngaoi a koe maisi mea sulima afer kau o le costo kale penga o le loka lea le saimoto saua ia saua kaka lea sfuruiva molianga saua tata lea ngaoi ia le fal telefoni lea le IT song I think yeah saua kaka lea ngaoi le fal telefoni lea so le iPhones kai faafe kai Samsung ko inga fo wa ye kai kolu afe kai faafe kai lima afe ngoi mai le se fulu iva molianga e tasi al molianga le e te ena le lilia na o nga o inga le o telefoni le fa mai e lua telefoni nga ngoi e fa mai le lilia e le lua ke telefoni e kasingan mai usal ma ngai al me le lilia langke mai kaule le inga nga me nga avi al molianga moli amal molianga fai o le lilia o le ta avale Toyota o ke le lopo le ko ai nga Toyota wa misi ke limas fululima afe tala Tol. Ia lo pusi piki up. Oh. ia masalu ai o tulanga na limas fululima afe kala ila fa poponga wango ko e alu le leia o ko e fa longo le audio ila fa poponga le costa o mea ia na ta utono le fa misinonga ma
pa fa malau mai la tau tau e se lau sui va fe a toa a ele o ele costo mian kalepe mai simia a le la au mai le lau fa longo atu ia il famasinonga e valus fulu montu po fe ele le costa al famasinonga lona winga e ia simia lan toto ese ya ole tulanga na le ngau le level le ngau le ile Alo te Makua le nofo. o kai. Alo te nofo mo tau mafau lilo mai ava. Ile mafuanga e lina ngau I whapel tanganta. Ia wai a whaitasi whailua, ia whavala, ia la ka whalonga koe fui ili pote peon tu mai tono nei tunu. Ai a whi o ngai so lava. Ua kua ia langa ngā pu e se sis kamari. Wano ngau kua inga pu. O asoye fatulanga mai na amata mai le ngau le lilia. Mai ya te sema sufitu lua felua fa. Sau ya ke sema. Sau ya o te sema umang fucking moi. Sau ya te sema e isi ana ngau na fa ya se tema ma November. Sau ya la o ke sema le ngakele suwiva lua fa. Sau ya la va la o el marosio kakalia. Ia, tono le vaitaimina le pisi a le malu foi le turu foi le ia Sofia Fia. Ia le ua mawai atu. Ia ana safa ia lana o ngā mea lo whaina. Ia whaptai o le mesili na ua mo. Se lau mo tu tupu afe o le fsili. E mawhai le nā tanga taun toi tutongi nā mea. Ia le lau koe kani au ia lau ia fsili le ililo ailonga. Ia le upe wala vasinga sifuruka ilo ia le tau mtanga luenga whamsinonga. O fea o mai le tamai ia se tupeto tongi. Wana na foi foi la tona tutulai. Ele ai kia le o mai tau mai foi el famasinonga. Ula e fa lau mai le ngoa e fa mai fa mole lau o fionga o ke fia manga o ke alu kua le fa ke ia el famasino. Sa ili saulo ia ale nga fa kumu mai lau fomi I le la fa la so sauli kol ADE se lo ia e maua le se soanel malo e tu lai mo oi la ngai ngonga mo liang ai fa mai le ke le manga o likol e o ke mafaianga o kongi e lo ia pa kulo leo o el famasino ia fa fena e tong fa mai pa wala ta sanga no fionga pem fainga o alu ko se fasil po via me ko kongi lo ia Mai langa mai langa le ai mase sil mako a inga nga se ko rue ma I mase fanga ai o la ngal venga le ke la ku fia la ku ku e fasi mal povi ia o pose el prosecution ai se la nga nga polia o le si fa mai fa mol la o fionga ele entitled legal ele fa me fa mol la o fionga o a ulfa moi moenga se a inga kausia se o kinga ua ma ele ai mases e o nga ma yo lo mau ai pe fai ngoli ko mo wala su e sa lo ia la ngai ele mau se lo ia ol fa pui pui ala me koi maka kia ese ko nga ko mai nga ua mau mai ko ngol ka ko fa pui pui ri nei vai tau li telo o le wo to man tu al ta po vivo le na ave lu ngol va le ele ua mau er ka ko po vi ni mar ka ngar mar po vi ni Ia, ai fa le tonu mai lo. Ia o ke pon, ole, o te masano. Ole mele o ke anga, tole. Ai longa o sanga pa, povi ai longa e se la ko pa, povi a le fa misi ia lo e fasi mele povi. Ia o te le nani, li lo po wa, maua ka ko povi nga renga su e sor ke o for nga povi ri, so le ko e maua skama isa mo. No, o lo ke o fo ia o ke fa no ko ko le ko. O le ka fasi le fasi Tau whale tonu mai winga o le tau le rivaenga o le awot. Ia ai, lilo a whai o mau mai le tanto whilo inga le rivaenga o le fiafi. Ia se I wha uma mai o pēa ia lau saunong. Whakua u wha longoa ngai se me winga e se wha pēa. O le alu kongo e kao fia kongo I o le whalpui pui. Ai sau wha mai o lai. Ia o le fso ka I maranga povi kua so le ka ino ia ri lilo so. He makau kia so le ri ko inga me wha pēa. O lewa fa wa vati e fai e fa masinonga ia
mo lo sila fia o le la maua lau sosoani lalo le legal aid le la whaatungu lau form e ave o e maua saulo ia e tumo o e tongi el malo e whai mai whamon mole e te fia whai mai al fasile al whamasino e wa e malama le melna e whaatungu lau form le stala e maua mai lau lo ia e tula i moe e whai mai lau fionga o tele mana o saulo ia e tongi el malo e te lava te tongi lau lo ia o te lava ia te tongi lau lo ia le vanga o maku ia wa le kusi lo me famsinga fa mai lau fionga amal mole o sanga tu pe ma faingo o alu kualanga o e loa fasil man palangi ne se amai tongi lau lo ia se vai le mo ka lo fai ngai famasingo le lau ka sa o ka lo fai ngai famasingo le me ala wali le fai ia o mala inga la kulanga la kulisi fai mai lau fionga ele entitled legal aid e mai lau fionga o se o ki ngai mai se o fa nga le o le o nga le ai masisi e kausia o fa mo nga o fa nga binga pe fa nga walu ko mo walu e su e mai sa lo ye ko o la nga le fa nga su sa lo ye ko ngol fa pui Ei, ia iwa. Ei. Ala wa makanga mo mai ai kia fo kongi o li lo mai wa vo le lu mana i ona ina. Ai o le visi. O le ar ko nga mori nga le mori ai o le vo to nga so nga tu la fo. Le avanto i tonu o fa misi ko i ko rongo wingo ko ku nga fo ngai ko ye ko ya lo i fo resources al tanga lo ngo le e ko ka su e mai fo o le isi e mo lia i le toso teini o iso e onga mo lianga e a fasidi mai lola i le famsino i le prosecution o le ale relation o le tangata lea male victim o le anko Fermela le fekoi. Ioi. Ele me fai e pui o le pui ia fa manino le famsino o le pui puinga. Pui puinga le famasinonga. Le isi tūlanga. Ia o le ai onga molianga le te tūla i mai. Ia a le te mana o te tala o i tua. O la fai fanga solo le famasinonga isi tūlanga fa pena te mine la sol nei le hearing life fai. I tūlanga fa pena i fonga mua. O e se tato kesi se lua se final le mai ya tato tal no le la stoffi ja ave ele de ja do e van jou ma fonga tomo mo le tanto nga luenga ile de tu va ye mo le tela nga fa tele no ya e ila venda su ya i winga le tanto fo na ya o lunga mala lo ye mo ta fo tono le tanto tro time mo le fa do i no le time ya wale lo pu ye le tanto tro ele nga tela va ni sila ya va before i lan tolo ma futo mai lunga o penga ta fai lang te tolo so i fu ma ma tola ila stofia sa nei to ma wei se si fa mtlanga ya antono o tui ya o mongi lo ya ngai kama mala aikia ma sa lo ma lo si o maka chili tok ya ngai ka mo mai ko ngai kia fa ye fa vasi nga si a waringa ya ai la fortuna tolo mai ya le tanto so to ngai le so i so filinga lo vionga lilo ya ia whaaftai tele lawa whonga mua, whaaftai sa mua i lau tāpua i whaafonga mai fo i mai mua mai atunu i mamau i le tātou po kalame le whiawhinei e tatanunga ia o lea sa whaamalia ina lau sirisila mai se tūlanga fo i wawato e se tala mai le tātou atunu ia mania mo tunga awha fo i ma ni o mama natu le tauane ai ma le tō whaafonga mua ia awa fo i lau whaafonga mai mua sa mua i le nei fo i po kalame e tatanunga ia o lea ua whaaleo e le tō whaafonga mua tātou whailoa i le stofi i le alofa maleanga leo le tua tātou tue maua i le nei po kalame ia fonga mua ia whaafualoa i le atua lo soifua awane i eis o mai i a ingu pea u whala au kusalawa pela we mano si ingu pea ai molte mini ta filo la stoffi faftai tele la moltato po kalami lino mai ava mai na mai Samoa mo radio Samoa i New Zealand manuia le aso to fa seifua seifua mai ia manuia na wa e mai moma e fa funga tula tua le fionga ia lilo mai ava mai na vai mai lo tanto ofisa i Samoa o le afu o le taimi le wan to e sfulu malefia 2 minuto ndano le July 5 da fu fa ona udantu le tanto fa poponga un tala i vai fanua tupena mai ai el tua ya Miriam lala toa pomare 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz Just think a minute. It could
change everything. Think a minute. You know there's a secret to a successful business? It's doing the right things, not just doing things right. In fact, even if you don't own a business, these right things and principles will also work in your personal life. Rule number 1 is actually a well-known phrase in business. Find a need and fill it. You find success and happiness as you help others find it, by meeting their needs. Obviously, you can't give what you don't have, so you need to learn what you're good and skilled at doing, as well as enjoy doing, because a person rarely succeeds at anything unless he enjoys doing it. Henry Ford became successful because he developed a car that was affordable for everyday people, not just the rich. Ford understood that if a need persists, the answer exists. And the more people whose needs that business serves, the more successful it becomes. You may own a local business which serves your community's needs with quality products and services. Or you may be a doctor, teacher, carpenter, musician, salesman, or one of many other professions. So you're filling an important place in your community by being your best at what you do. You're making the lives of others better through your skills and quality service. This leads us to rule number 2 for success, which is do for others what you want others to do for you. This famous golden rule is a law and principle that works. It's when you treat others the way you want to be treated that you find real success, both in your career and in your relationships with fellow workers, friends, and family. So you can follow these first 2 rules for success in every area of your life, both professionally and personally. So why not ask Jesus to forgive you for living your own way? Then give him control of your heart so you can follow his plan for your success in the business of life. Why not start today? Just think a minute.
nganga mai le o Fipesele Fresh Samoan Full Gospel Pentecostal Church. Mai le pitoro le Weymouth e tolunga joy le polgalamina ole think a minute ina o enjoy se fulu malafa bidu tona talo le July fa malulu wan tu le fana wa onga ya o le mafaiona una tu le tanto polgalamila so ya uno lo so inga msa mo le fionga ya le mo yava mai na vai ai tuli tamai ya le awoli anta ya leo le tomfia joy le tanto polgalamina officially ya matali origine o tanto fa linga lo tolu mai ile polgalam ile tautuone ile radio Samoa tasi lima i tolu a mo o le tusi o le va filifili ma le tusi o le songa a wuri ngalo saulo minga o le tusi o le songa fa tasi ma saulo minga o le va filifili e maua iai ia whaalupenga o Samoa i sisifo tutuila mamadua ile ngatu lea ya o langa upu la matafa yo la matai le fainga fa la lave pe yo fa i ponga maliu o leo susingo a inga fesila fa inga o Paolo o si i fa alalo o fa langingo e kalesia ya e fa pe foi ia le tele o ngana o fa alolonga na o le fitu se fulu tala lona tau na o le official radio Samoa le tolu pan tolu ono Hobo Avenue Markau e maua tuai saulo minga morisi fa talanga wala mai le tato numero masani o le lua no lua tasi lima i vatolu lua no lua tasi lima i vatolu e pe tangi sao ile shopradiosamo.co.nz shopradiosamo.co.nz o le fai mai ele o sau oka whaafitai. Malay tanto whaalinga muli lewa tonu mai le divaingo lea so whaamtone i le Casa Beds and Appliances solo whaanga solo. Mo le seti na for fabric na for toluma na for single se lua mai le iwa tala i le vaiaso o lo iei whaile moenga queen size mai le fitu tala i le vaiaso o le iPhone 13 mai le se fulu lima tala i le vaiaso ia ma le Smart TV lima ilisi i le na o le se fulu lima tala i le vaiaso a fio ni loa i le fitu wha Great South Road i o tau ia po le tolu fitu iwa Great North Road i Henderson wala au le numera vala au fua o le ovalu se lau lua lima fa valu ovalu se lau lua lima fa valu o mi le lua mo o tahu po le tasi mo le pituru o Henderson whailo i le whaafonga le radio Samoa le nei wha sa lalunga e maua tuai ia sau mea lofa mai le tautumala nangana ale Casa Beds and Appliances. O li sirau tātou whaalinga lau tonu mai le divaingo nā woli le tautua whaawau le radio Samoa tasi lima i vatolu a mo. O le ua choe fitu mala fabidu tona tale o le tulai fa tale fa udantu tala mai au se talia pe on te pera mai ai al falitua ya Miriama la toa pomare tale vantu ya HD Roach ya before ya lo sina anti ya ma alekisi ya ki malvainga le ma to mai dai America Samoa le ya woni e mo to mala vole ma futu mai ma fa ngai no le tutua fa wa al radio Samoa mai au ki lani New Zealand o taulunga i le neivainga le aso le tautua mo oi le reia salua mangalo mai se leo le tau ona pe a ua pa o papa i lau mai tau ia malau whaafonganga e pontoa le tautai e le taimi sasi e la na vai tapulo le lelofo le tua i taitai e tu iei lau tau soifua ma lau ne yola i le aso antao to e whiloa i lunga o pe au mangalu o le ea polo kalame la nganga i fo whaiva le fianga ia lei an tau savea pe mai atala mai au se talia mai le tonga ona fonga mua po se manu le divaingo le fiafi ma du tala ina la singa o tutoi ya ba fu fuanga o le ringa solua ya malanga tu le poana nei mo se finga malo longa file mu ale ai ingo kai kolu aka ko fuana au ya pe ingo kai kolu male afa alo va tu soifo a Tolo impatautu male peli sulla mai bolino le tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo mia ia umasia
Masina se Yesu solo Ia Samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato tulele A umae mane ilano ole ni Na oa umasi a upele Nofo nofo ifaga pei Lesi tau langa o sabonei Ai mana tua pea o upolu Ole ingole a osu o motu Ele mawhai hama o nangalo Le tape tape mali o mai singano Olo o nofo nofo ai tine matama Yunga lona awala lau papa Le masina se Yesu solo Ia Samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato tulele A umae mane ilano ole ni Na oa umasi a upele Watoni matatale ngoa Wafa ai ngoa ai Samoa Le perina o le Pasifika E fai mamita mitanga ya ita Wafa ape